me say obi ono ye na adwuma na me weka na amakọ no me ono ma da se na anse phone no ma se no kokofra manager na ka kire ne se me so wa mra maje no phone ena me sisa me ka kire no papa kura na hia no na sa o papa no so no kura obe ma de se mo obe ma ni hia be ma o ba baje phone no papa na me hwehwe no no ba me buna twene hwe afa no tum o papa de ma ni ne pa me ni papa sa me bu no nkwasi asem na o se o kan asma ko mpacho se wa ni papa wa ni papa alo papa ye dan nene de mimi ade pote ohu wo me papa ho anti a wa ni mu no aba bu papa atwe hwe afa no tum wo no babu papa na ko me pacho papa no a ono boy adwuma wo a wo no abefa wo na ko pacho papa no atwe hwe afa no tum ento ka sa na me se na free na wa say dream for na say papa de obeka bi say wudi papa tan say obabu na twe no hwe afa no tunu nji dis wo kan sa ma ko me pa cho nji di me pa cho me jidi pa ma ko kanya na asi ma ko wa kan me wona yi kura wa no say na no ya me ba ha no me friend ni ba ko di tunu o didi ma me kura tem me say asumeni Francis asumeni omuade kwa na kanya na na ko mu papa wa dim papa tembebre o se bi obe wa papa den obe bu na twene hwe afa no tum na papa de wa ni no sem papa wo be ma nti oni be ma bia nti wo pe me papa no sem papa no mra se oba da je adwuma phone no ama me na me papa si na mi pa de obesi bia bunu no ela me se oba bunu ene so obetimi abono bia me ka kire no ka kire no kwasia mpeni kwasia fo o papa wati hono ma azi ena me bana na waye ni say ena bana waye ni say na masa akwa kase o bana me mpeni nti no wasa bie ne se na apro no ona se na apro no abeka se me bana wa jani nti sum na sa kwasia sem no kra na nti na me pesa papa me chine na me puno onye correct nako asumi onye correct to me ka chere me mama ya shoni ena se me mama ya shoni ame da wase wa mama ya shoni woti awale ase wonti awale ase me mama na wanya shoni no be fa sha wo ba so mama ya shoni a ona ma so na wo be fa sha wo ba nti na so nti ono no sa ni nsem na wokeka ni nti o so wan fa me nko on family kono de me kwa be kase won su mi on family kono nti na o ya misa no na ma ko me ne tie no kra no akra ya seminti amama ba he wodi akra no kokoma akra no madam na ni ni no hye me sha akra na nti asem ni kopie na wofo anim ase ekopie ho no omo frɛ ma yekoi ni se adwuma ma ye etoso enan yadanyame asem pempen so awie odi ye na ba bedru Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem Jumedi Braso awie sem akos minima bedwafo yaji adwa na yede ebremo sede abrebia na yesi ya no pepepe enti sabre waka ye ho a na wabomodin ate waso pa na wode wani edi dwumadi ni nyina echibreso na ewosa wo kire wa adwene a wonso atumi a kire wa adwene hyene so efama mese enye Akoma 87.9 FM radio no kwa na wubetumi etie dwumadi yi afri na mom se o television abomodia ne fato o Chrome TV edemu live ewo ho sanso na wode to Rabi 1 TV nso a eno nso edemu live ewo Rabi 1 TV ni na ewo multi TV no eso ebodonko eye 1 ede ekro no nso a yenuanom onua TV ebewie won kase ebono na afa wonom so ede atum ede amawo ba bibia uwo bia na wonso watumi enya bi ahwe na se ekoba no o phone no so a obetumi ahwe no Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na bomode ase obehye ede amayen na afa YouTube no so Akoma 879 Akoma 879 eno so na wahye so ede amame Akoma 879 eno bomode ase honso obe subscribe yen page no na wamia notification bell no so ebreso you get notified na kire say monso watumi a share link no
ama afoforo pin so etumi enye bi ahwe na bibia etumi aye kama ukọ Niki Pizza Fan Club UK nso a Niki Pizza Fan Club UK se meka sei eno so ubetumi enye bi ya share e de atoso nti ubie na wo hwa na wo nso wa share e de amaye fans of Akoma Nsem eno so eda ho kama Marcos Great Family and also at the hall and a fans of Akoma Nsem so ya share at the atoho and niti said the wa now also was share at the amaye information centers ahodo ya almost in a live no almost fan live no over to me at CB elho na bibia to me aye kama na meeting at the Marcos program near friend of Akoma Nsem na ye frijuada edikosi fiada Ismail Harewood a producer Bribio Boy Chidom any adontene Nana Yao Ediako social media Facebook YouTube na fe TikTok on so live and unti when na Monshe my mabeja for ha Pastor Julius ewa papa memoir ma mejoso Nana Kuya Boko memoir heavy mejoso evangelist memoir Nana Re mechiao okay na yen can say a special day and I say a day say project ya ye fitting as ye da no and day na presentation no na ye de ama say ye metie for nti bibia senti na mama matena se for sema no say ye kase ye presentation na enche say yenya ye presla opoku project ye no enne ena yese de yenya no ye keka yensa ase na fe ede ni nyina ahye wono ensa but yenya 2.6 billion no enyina de yenya ye no ena yede ma wono nti na ye kacha adofo se yenya ni nyina nti ebia omo kọ ba bi foforo so akope bi se yenya ni nyina de a yaka se yenya ni nyina awie nti ko omo kọ ba bia but yenya ni nyina nti no na e woso omo kọ ba bi foforo so no omo kope bi so and I know Pastor Julius ka sembi o se yaka se ye koso aya kopim se ebenya ni nyina near the pressure so ye fans no so ye tie for no so because the same people ena abribia no omosan ede bi eba yentumi enye ne senti na e wo se ye de sie na momo no se enani da edi nkane a ebia wo hye wo be hye bie because every blessed day bia no yenya new omo be hye omo ba program no eso ti se nani day edi nkane a wo ba be hye bi dia eno ne ye ma wanya ne ntie se ya baba wa obetumi aboa wo sa kwa na so presela opoku boahema ne project aye nya bibia doctors say nsu abegina ne team ne ntini ewo ne team no ahono epaya se be yi na nyina aba eno na ya donation for about 2 weeks now and ye ba be presentation but e bia na ye no untie da unte ho abakosem krada unsu betumi aye obia sa na bibisa na senior mensu min donate 100 mensu min donate 200 na mensu 1000 or mensu fan ko boa wo mo na ye presenting a nay kra no ye wie na se ebi kra na ye kan honya de but next week na ja kakra be diwin say ene mensu menya bi dia me send aba ni nyina ye beje but we ye official presentation ene enti ye ne obi a wo bi a wutie ye say ye Ghana ha say ya brochire ene say wutie na kan kuma so be boa presla opoku a ene obetumi ade akade ye nya no ho ye de ma wo no ho at least omo betumi kra de aye TNT ti kra de akọ nkran akwakotoa so ho enti ma ye mfa number no entudwa na ye wia na ye ntoa so efi say ebi mo ho a omo tie ya no ebeka obi akoma say obeboa efi say adwuma ye no obi ho so kra waye na sese no de ba ye no ono ehun say enso ani opese oye biem e de ka ho a ni nyina so ya kwanya e da ho ene ko nyina no ye nyenwie ye sika na ye nya ni nyina e do so ye ntumi enya ni nyina enti se waye na wo pese wo sa ye biem a akwanya na e wo ho sese ya wo ho e kire so wo ho na nso nki enya ni sese ya so de ya ye de tato no anka ye pe enti yesremu se de enne no ye ka no obi krasa wasam no obi so sa ka bi kire me na mo pio mo ati koyi na mse ya anya ne sa so enye yiye
enye we cry no to me fama ye niam pili ma enkawa e bia so ani we say that so na boye kura sa ne ye twenya kosi se yama the pressure to said ya de bia ya kan no kwasem e wo nyina ne se ye nuanu me wa abrochire na sika o mo de ba ya na mu odu kakra but Ghana no aye 10 cities 20 50 and me ade e be quite 50 pesos na no ye kan wa ni nyina ya imu bi anim tia sabi de o mo wo no enti ye hwesika ne kese ye kase ye betena ho asa chenchenchen ye pese nye nyina nsa ye be wie no na abofo na wu di atiefo nti asese enya ne bonni mu ne ye kasa mo ba bi nkope bi nemu yie mu ana ye ma o makoba bi fo so akopa bi said ye be because station bia wo nkrofo a eti there bia wo mo kro ono so wo ne listeners a wo tie na se wo mo ye 100 kronas so bia so beboa at least e ho so be fulu anya kakra so ye nya ni nyina ko a okoba bi fufu eno ye chance ye be jabos na ye listeners ni followers na nko ano ebre na ayina ye be tie ni na abofo no wo ntie tiefo nte yase enya ne boni mu kra na mu ni yie mu se obekoma afofo so aboa bi na atumi aye nhade ama ye nyina na yare sanso nensa atumi aka enti na ama ye ma wo mo akọ no boni bia ni akire sa ha to mo nte yase pa wo sa akwa no so all right nti ye besan ya bemu biem ene presla no ankasa e wo ha sei presla no a obehu ono ankasa e wo ha sei ono ankasa side na this ready ene besan ya to dwa biem ono a wo ha ne nwum na wo to ye no ene presla so besan ya to e de amamu biem ti mame mo bo mobile money numbers na se breso a ye besan abaso e biem 0599 814 926 0599 814 926 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0533 48 77 26 0245 30 14 62 okay into betumi e de wode aba ewi a yebekeka boaboa no na yeji na afi ye de atai de wonom de kɔ no to sebe ya sika botini ye de ama wo mo omo san pone so enko ye lorry fare ni ade ho ne ma betumi enya kakra de ato nkyene at least omudru kra no betimi di bia to ene ho ne ma ebi kra no omo ni obi e won kra omo koda ne nkyene omo koda guest house bia omo de atua no man tisika botene no eso na bibia tumi aboa enim senya me bedu omo operations an ye won yo man kitinkiti bia ya fan kan obeto ya trama ya ntro nka ho de ma ni nyina no o ya kra esese ye ototo ni nyina e ka ho ni sa na enya asam kito enya asam kito akra nti je se mo boa ye en operation no so mo ye ni tu first one next 3 months na o ma sign aye bi mama ye no ye tiefo ase asidana wo kai ya de ba asidana de asidana de tumu a member so because you know no cry for omo ya omo impress ye omo ye adwuma so am shira wo omo ye nso omo do ye omo so ye mu so because wo ye biribi sei a de mpuntu beba na obi so mu sa obeboa na mpa so omo so sei ana je say ampa obeboa ma pa ma ti so obi tumi so wasene e wo sikasemu a na o de boa obi nyame na yi na no kwasem odo papa omo de friend na we can na we say na we can we de 10 cities 20 cities 50 cities ebi omo ayade nyame nhira mo ebeba ho yebeka ho asem ma bedwa fo nyame nhira mo papa haya Akoma 87.9 FM Akoma mo nsem dwumadie no a
ha ɛna waso eguso awutie ne sabre de yebekɔ na afei yene yenua bai bi akɔkɔdi enkomo na ne case ye wo hɔ no ɔde aba owia yɛde de akanyina ɛbɛto amoso sɛde sɛ na ɛfata ɔba mame ɛma wa ha ɛnawia yi ya ɛna mama na pomute sɛn atwo nyame adom na nso ɛ nyame adom de nyame adom papa udin ye frɛ me Selina Bano Sali every hin bai patwo me free jaache pram so awia yi me batwo awia de bɔkɔ mama me ne abrantie bi tenai ne frɛ na Isaac Owusuba na hene ofiri ofe so me hu bɛma na me din kan wɔ nkwala mienu ɛna me ne tenai nti me benyin sɛn minyin sɛn no ɔsenye wɔ no a na mma me ne me nana ɛde koto ne bra nim to ɔmkɔ na ne bra ka sɛ wɔn na de ne nua ne ba ha nti obɛgye nyin sɛn no ɛna ogye nyin sɛn no nti ma ante ne kan de me tia nse wɔ school wɔ wini ba ɛna boy ni kɔ school nti okɔ school wie wa ma ha nti da me kɔ na madam fo ba ko frɛ no ka kyɛn sɛ ai wonim sɛ abena wo wɔsi wɔ de no wɔsi wɔ ba na akora ne sɛ sɛ wo no wɔkan wɔ mfi mama ɛna me de metime ba ntimi ma me na machiri ba ɛna ɔmo hwɛ me a nti na me so baby ye store wɔ yɛn nkyɛn ye frɛ na Alex eti na menyem no na bra na bi wa me pɛ watermelon di na me nyeska na bra na to bi ama me akɔnma de bi e wo sɛ ɔba anyim a odi bia na bra na to ama me asema bra me kan sɛ owo a meware ɛna me si yo mate no no so hwɛ obi store ɛne ma ɔbɔ ne ho mɔden paa ɛhwɛ me ɛma me wo tina boy ne bra no so no so kyerɛ de nti wo mu anu adomiska ti me wo ye no na bla ne ba ha sei oba no se akra no ye frɛ no na na afi amponsa banahene Owusu banahene o de se edi ni mame wa mama de ase bi kwa wo ko we ya wo de ba kyekyere akra no e de akɔ no ase wo kan di no saa na o de mame na me si yo mate nti akra ne benyini o start school me ne ko Dr. Saedu school ye frɛ no Lakeview ɛna me de akra ne start school o ma me wu obi anti brana no menyim na no bo me wadidie mu no na me de me ba ne to no me de brana di so me ba ne di so nti ba na me friend Vanessa ti mani ko school akodru class 2 ana boy ne ba ha sei ti oba no obeti se ma change akra ne di nti wo sere mo be hwa akra no nti min change di no se ti ado di on de be ma akra ne friend no Angela Owusuba na hene ana ma odi di ni ma no nti akra ne ko school abedru class 3 na school fees mba na me so akra na be kan mama na ye miensa enti wo mo miensa nyina na me hwe mo private school no na me yi omu free honom na me do mo sa call private school foforo eno so ma wo tu school fees ne kakra akra wu no no sa ato na adwim enti me ba na nka se wu ni papa no kra no na me ba no wo 7 years no hu be ma na nka se anim ba isi me ba na August 5th no onya 12 years wo hu ni papa ni biem metimi afre no eno se me friend won fa se wo ha no no anka sa frɛ wo se me send me afieska ma obehwe ni mu a ebi kwan makobo bosi o me se me afie papa se obe send ni ska me bobo se na wi ni ska ne mba me friend na Isaac mfa ko no metimi de obi phone frɛ me de fra no apeke no de phone na mo obi wo se me achewo Isaac ni wo wai na ne phone ni si charge ni etwo mo like time say ade a wo ye mo ni na ho mama ni na ho last time me friend oba bi na fai wase me pa cha Isaac ni ho na ne phone si charge na me say ada na me number foforo frɛ o one fa me di we frɛ o de wa fa ada na obi phone si charge wo mo no ampeke a mo no mapeke mama timi afrɛ na won fa enti last year Christmas no ene ye frɛ no me de me phone frɛ na won fa enti me nua ba kwa me ne bae na me say afia fra ek mame na me say friend video call o frɛ no hu akra ne wo mu anu akate call no wose abna Isaac akate ko no nam sa dai nam so di ejai eti ma wa no afre minua ba ko so ni kru police ni wo central no afre no ya afre na wose bra fa cha me na me ya ade no wose ma afia se wono wo kasa ando ma afia je fo no wose dan ti ade a wo ye me na afia so obi minua mo bi a ya ta atade ama me kwan de me nya bi wose wona na we wose fa phone ma wona na me ma me je phone na wose ma wose misrawo mama afia tra na series wo Friday nti Sunday no papa me send this cannot dia ma ebesinne ana me say the quadrant ade a wo ye nipa ye ana me say akro ko class 6 e say ye ni girls SP books or better e wo say girls SP so do wo ye school bag mo school atade mo no pabo mo no
e we ye meet and this post na dey e ma ni nyina ma books na ama ya friend fiti akra ni books ni besi sabe Isaac anto book na fa ma me ba no antwere enti ni bra akra de wo ya che from secondary school e na me ko de ko so na ni sister na me ba na me bra ade Isaac ye me no me pese e bia me ye bibi me so da me mo ni bio ba me nya ni bibi e ba ma me madi fo ewu enti frewunia no akra ni here books ma books iska ai ka titika me fa 1.650 enua no ne plan so was ani iska 40 cities no de ma me hu message ni won phone so kwa me bufu yi say we bi autobus we send iska 40 cities so me pa cho me da si nyame nhira enye obi a na beti wa yesi na ma me je 40 cities no o fra me bi mo se an Isaac si gu na nimu ase dodo enti na o fra na o fra na me se o si me gu na nimu ase mate enti ma wo hu ha wie ya enu enti na me nam enti wo nam ne sen me nam se o me pese me hu se akra ne ye ne ba ana se nye ne ba a me fra na on fa ko no me pese na Isaac kire me sa de ko ni ntia me fra na on fa obi o wie ni ba wuntimi ntra fie nka se wunya adwuma ana maka ni se be ma me ne te na no wo wie ni ba yes o te mo machine asa woni made ni niam de omuni made pa ana na ni sister ba ko so wo alaba no tonton ne ma obefa me ba ne kura ko yi me ma me hu be ma no na me hu we mo ma me ye family planning brana me ka se no ye store no o ma me ska 15 cities ko ye family planning say me ba ni nyini because of so obe ware me na me ma me mu ntwetwe ana me ko ye ntimi ko na madam mo ye family planning ni wo na se madam jiska na de chia me ba be ye ade chia na me ko ye family planning ntimi be fi na ma me bisa me say e de na ye me so ma mo obi ama na me so me ne bloodless na di ago no wato apaso na awo me ne yakopam na ma ye family plan na family plan no mo ka say wo ya e ma wuwu wunya yare enti ma mo obi ama ne na ko ye saa de no 5 years enti me ne bra ne betena ma me wo me ba no kran esi am ne Isaac ni ba no che me ba no 7 years ana bra na ware me oh enti bra na ware Alex na ware me friend ko fijima wo ye adwuma wo yi ebinchi sa oil ahon wo ye adwuma first no wo kentin kro no no wa hwa me ha enti wo ya branch ya ba ma no so ya branch de me se me ma na chance ma me ba ma no hwe wo no ne ba no na dachi wo nyina wo di wo nkrofo fi ofe so aba se na afia bo degree ana na afia ye bibi ntino wo ba me no aba so se de mi kru ni ya branch sa na wo so ya branch enti wo so sinkete wo hwe ne ba na sa branch ni di sen Isaac Owusu ba na hene ofri hene ofe so amowi o ma me de sen o ma me e fe na fia mponsan wawu o papa nso awu o papa ndem nim ni din na wo ya ehena na wo komo ko share yi ase na party ase me ba cho ne brad ne betena jaachi kru mu ehwa na na me nso meti e na me di hu mu no ye adwuma bai sabre no sabre ndem ma me pa cho na onya adwuma no obo ayi ni bi de ye bohia ahemfo no tenteben no enu bi no obo e na me di ehu mu ena na won so sadi ahemfo achi ana we di bisa mama me ba cho da bi tina wo ye dia sabre na ko school na wo sua adwuma me ba cho na me ko school me school 2005 na me ni ma di ntima ko school any experience Selina ma me hwe anu de meti ma spell within the obeti me me ba cho na di ntina on ma de so spell within the ma edin de obeti ma hwe ba se nya bibia na bi e work later so a obeti me akenkan oh okay me kwa samba ne bro for the same man no dey obi e no ya busa e be say if you come then you go cross amba if you come then you go okay no e be fan sa okay ti ushia no no anya fiesen me ba cho san me wo me ba panyin ne de na me wo 19 years me ba panyin nya 16 years me no o ba panyin nya 16 years na se se wa wo fiesen me 1988 December 1st ti me ban say 36 years na me kwei okay enti ushia no waka kire o bia Selina medo me pese me wareo eni ade o de wodi nkan ko kire na busua wonso wo de wo ko kire na busua se bia brantia mehia ne ni Isaac Owusu ba na hene o so pese o ne metena me ba cho da bi wan fama ko kire na busuafo me kwa me hu ni ma me na ma wo akra no 6 months ana o ka kire me se hu ne ba na hene ma me no na wa ya abrewa enti no mo se wonya accident ama na chika se no ho aka enti me de akra no ko ofin so ona me ne ko chia onana no enti mo date for how many months and son e bia ofefro ni hu no 2011 ana mba wo me ba no 2012
okay na be won 2012 enti me fan say sa 1 year ni nyina no na wonnim ne busua ni bia eno ane ne bra na ode ne ba ye fe na Alex but say wa ye sofo wona me hu no enti na me maame mo so to kube omo bokube to enti me maame na maame akiri ba enti o ba no meka say u ma bi to na ade no say ye kwa ye ba wo jaachi o ana o say wo ba be wo say me nua ne ge obi aba ye fe ne Selina ba maame ne de ma ye fe ne ma test minim no ba me hu ni picture say de me ba ne tie no saa na maame ne te enti da na be ma ne ka kire me say wo pese wo de me ba ne ko ni sister enti me machiri ba ne ni hia no wo high school and obefa ngo moti anwaga and obefa me ba no e de ne koi enti wo de me ba na ma wo me ba ketwa no foforo o me fa na menyim na fa nsa me 9 months ana na ma ewura mu no to mba na se ma wo me ba no foforo and wo de no e bai na che se wan fa wan kofie unso wan fa na nkofie mu hia bo me maame de Isaac ni me maame eni me nua mo ni me nana mo ba me papa ewu me papa de woni mo bia me nua me ye maame ensa woni me maame eni me wo fa mu me maame nua mu nyina woni mo pa okay enti bra mu hia ye no na wo kwatena ne so anase ono na naja me ba Salome na me te me maame nchen ana no ne bra ne te enti se ne bra ni ho ana na me ko ho okay wo pa kwhye ho kakra but wo de wantumi ama na wone me maame na na maame na etie ti mu hia ye no 2011 2012 na wo fefro enti na bra wone ne hye ho no wo ehunu se bi aba na hene like owo subi ase bema won hwemba ase se wunyi nsane abrantie bedwane agya na ni hwem tama wunyi nsan ye no kra no na ni hwem te sen ya wo kwanyem de ama no a obehwe wo ma me pa che wo na minyi nsan ne de na won me te fefefe ene san chire ye na o hweme na wo hweme ba nsan no san chire ye mu o show na o ma me skato aduane pe aha na me ma no so no odo mu na o ma ye sen na me wo mama mienu okay me wo me ba penye friend ma abra na ketwa ne na na ama enti no opo masem no ogigi wo mo pa no isi wo mo fom enti no ni se obeboa me be ma ase wo abadaye wo enkwala ho no aha enye ne ma na so odo wo mo no na before wo ba banyem no edi asem no ka kire wo ma wo hunu se bia brant e de menini tu anamon wa beboa mete se bia Selina me pesa me no me warew na ye bobra wonso me hia wo no wo nya adwuma bia se wo besua adwuma ana me mo odwetire na fa kodidwa woni wo didi san komo no wo hunu se wa brant e de se wo ne tena obetumi aboa wa brabom me ba choda mi hunu na me ni obi ye restaurant adwuma I Pramso hospital enti ho na me ye adwuma be 3 years enti wono de Isaac ne no onya adwuma na ne bra ye store enti store na no na oti ana wa ma mi ska bia se bia mi ko sua adwuma na se mi ko mpacho no de me hu bra bom nkomo bia kire se obetumi aboa wa mo bra bom atumpon me ba choda bi enti woni ne tena ye an kire ansa no kra be ko university no me ba chai oh okay o kokra me tuto ene mama no ye wo ankasa usika me to mpaboa odi ko school na me tuto isimye de ma no ene bed sheet ba ono ka kire me se no minim se uni ba no no ko school eti ono ka se opebi adaso bed sheet obeda so na me tuto enti wo ne bra honom no enti enti me tuto bi ma me tuto enti bra ba ko eni ni wo jaachi e fe ne dabo no ye me busu ni bai ono ni Isaac ni ye tight enti ono ka kire me se we ni se Isaac ko school ana me se na anka wa ankra me ana se o ko school wo wini ba that is oba be ko university no kra no wa ma wa ehunu so be ko university ba choda bi o ko school no kra no wa ko wo wini ba ho ama ne niema wodi ko school ya je ne niema ono na bo mama ne se wo ko wini ba wo ne ho say ho infantefo so no obi akonyin am ya je ne school ne laptop odi so na fridge nyina ne niema wodi ko school de ya season nyina ana oba o wi na oba office wo so wasa ba be wo office ho shepetin office wonum no office wo ye ne de wo ka kire me say ni sister ne bra mo abeto akra ne din omo de niema ekoto akra ne din me de ma o ka sa kire me no mimi wi se na onya adwuma akra no mimi tete niema so ma ne say
wo dey see ankwala na be miensa enti week bia o ma ma afia 35 series ense o di co school ense dey bi o co school ama e bi wa man 8 series e bi wa 7 series ense me mana ba ba ye 4 enti ni minya obi ade enti wo dey wo sane 30 series na 35 na me de 3 series no e be so no so na se ma afia de dey e co school ma je se no kwa mkan kwala e free wo me mfra no kwa ma no emfai okay na chesa o mam ye nunu a wo de o mu be na ukra wo mu da dansa wo ba be hia Isaac no wo mu mienu nyina free papa ba ko be ba twa wo mu de o mu eka no nya meme eka emo ye nepa o mu papa be ba twa meme ba pa nyini kra no e responsible wonya ne menses me ntop pad ma no be ka kire papa ne se be ya obehu se wo ba ne nya meme asem no to enti wo me mane wo me maame ho e wo jaache enti wo to pad no enti se wo so me ne so na se wo ba na ma ma gi pad sika wo se wo ye meme asem okay enti me no de matime nsa afri hu enti ebra wo toto niema wo toto bed sheet wo toto mattress ne mpaboa e de ema Isaac owusu ba na hene nyina no na wonim so okoda so ne bra dem me ba twan na wonim se credit na me to credit e de ma Isaac nenso no okọ university e na wo so awie sen me wie JHS enti na o te say university na no okọ no wa ma wo de ubotom sika toto san ye ma no e de ama no na eye wo se wo kwa sa ba be wa wo na ma me de bra no Kofi Jima ne ka so be ware meeting na me nya eni da so bia ma Isaac no ade sabre na onyem ma se na me nyem no na se wo ko university no na onyem eti me ma fa me re she no ti me ya ma nwe se me wo kra na wo be bom odin ahye ne ba no so obenya adwuma ya enko fa dede bia emma nti obehwe ne ba na sabre na ba na hina ka kire so ne wagya ya na ma yesi fiada meme nda be da efri fiada anadwo de enti na wo kasa me de enti a me kasa ne se menyum no kra ma hu hwe wo ka kire se nye wo no a enti se ye start January to was it the a change kra me kai was it from January to ayi dia ayi ono a na se na che se wo de ayi wo the date e by to ho say no wo the measurement ya me ba twan enti eno na ma ne bra panyin ka se ogu nanim ase mo nka sa enti wono de obehwe me ama mede ma wo ne bra panyin no ye fe na Alex obi nkoto na topa so ko hwe ma ne wo so na de ne ba kromu ha enti obehwe me ama mede ma wo na unyi se ye no a wo born na mane no hwa no wasate kan se me ne wo da date se enti se me sese abosome no a wanya no enye me dia ma wanka nche me o mimi nana ne me ma me ko ho no ane ne bra wo ho nam nana ko no ono de ko abisa no ebo wo mo se senka eye January to se May ena kan yi ono a se bia start April to December dia ene eminim ene kan yi ono a na ne plan se ma me ko kire no me ba cho ni de minim no mo kwa no anya abosome sen before wo mo kwa no menya be se me ko 4 months grand sa me ba cho na wugidi ye se na eye ne dia de ma na ye ne dia na ye ne dia pa wugidi sali me ba cho na ye ne dia na ye ne dia na ye ne dia eye mi hu o ma ni kwa se ye hu ma ni ye mi hu because obi a wonyem na be ma foforo tumi di na no ato so na enei sa be makro no wade wo no wo betumi de nyinsa ni free ba bi aba wono ne ba no na mafu no kra awu animu bra me ba me nkyere se eye de Alex me nkyere se ya Alex me nkyere se wo ba wa fa afuro de wonam kra no agya ememe ni bu wafu yi so de yi ani na wo de wonyem na wafu ya ye do se do kwada sen na be matumi ahu wo na wo aye na kono no de na no ato so de eni ese wo betumi di bi free ba bia be hye na hini o ma me ba cho da bi mitimi nya sa se mi hu Alex me kan problem na me namu ni nyina e kire no se me ba kwa me yesen ka me se nyi sen no ba me ye no na me hu kra na ma ye na emfaso be na menya enti me gya na ma wo me ba no enti Alex hu kwan be so wo hu wo no na wote manchwa ba bi de wonsesum wa no su eno obebisa wo se raba fefe aden na abo wa mane na ho ye ne mobo eno wo si jai ba ko na sem to ho na wo wi am yankase mewa o ma me ba cho me hu Alex na se me man panfo kwa no mu nyinyini yo na o mu nyini sa na
te se wo hu na less ya sa be hu bana hene no se bana hene no me ne bana hene ne wo no anche na bra na Alex ne bla beje store enti ho na ne ye etina di agro enti bana hene no so na o ka se onyinyi se nye ono ano no ompe me ma hweba no ma boncha no osere me enti ya na bla Alex ne ka kire me se ohuru mi kra ma ne nya me ya na me nye obi a masai enti ono ka kire me se me wo kra obe ware me hu Alex ya sa be hu bana hene me hu bana hene ansa ansa na be hu Kofi Jima no osa wo ka se wo si wo hu na Alex no Alex ne ye Isaac ne brad Alex Isaac ne bra panyi no ye friend Alex ana be ma na me hu no no so di Alex eti Alex Kofi Jima bana hene ye bra wode bana hene ba kuro no so ono di Alex ena be ma ono hunu wo na wonyam na bana hene ehuru wo o si jana sema no wono so di Alex Alex Kofi Jima okay afenanti ase abemu enti sa de a enka ba ye nwanwa pa enti no wonyi san ye ni nyina no ya wo ma amemo call bana hene ho a wo si nyinsan no senka ye date say today to say anka ye ndia be free akwa no de enya ne dia no wa hwe wo biem mama hu ni biem o me hu bana hene no na ma ba wo me ba no na ma ba wo akra no 2 months enti 2 months no ene one na busia ne nanfofo ene oni omu fro face ba ko de tutu ene ba ko de na husu ene Isaac no ene ata ene omu fro face wo no omu baaye enti omu ba no kwabra ai tutu okay o se tutu na se de wo ba no mi ru adem akra ne te no kwabra asem we de enka nchi obi ne yenko dwato a na yenje akola no ene wo sisa wo se akra ne se wo no ena be ma na ansa na Isaac ni be ru adem wo to be ru obe hu akola no na se de wo tie no sa na akra no etie to be hu na akra no na akra na nya bosome sen me fa na ma afie ko bosome mi nsa akra ne sa ya wo ne foforo ni nyina de na wo hu ne da na wo hu ena oba be hu no ye hwe wo shia Alex Kofi Jima no now so abosome ben nan eko no Alex there na me invest getting to be 7 months kwa na we shia no di hu no mbe je 7 months no say wo pe no waka kire me say ma me ren wo na me ka say me sa akra na wo hye me yam no na me nyi obi a masai na nyem na me nyem no me hu say bi a mabrabo aye basa me wu a okay obe ware me okay enti wo from abosome de kosi bosome nkono onyin say bosome de kosi bosome nkura wo ye ne de bana hene de wanfa ne ho ankan me ba che dabi kopim so wo ye enti no Alex Kofi Jima na gugu so me wu no odokra me ode me kwa chia na busua no na me bana nya 2 years na obe start school ana me ko hu na busua fo wo ahinsan enya ko hu na busua fo me question no me de ma wo anu wayi ha no me kire say bana hene ne de unyin san ye de kosi se wo ye wanhia no to woni na anabie but Alex Kofi Jima na be gugu so ana me se ma Kofi Jima no anka sa kwa me hu ba bia na wote na me ba na nya 2 years enti ogugu so ana wa ngugu so ogugu so exactly eno na me peti na wonso bibisa wo na de nam kroyin kohin kokoko hi ade insu no ano no enti o hia wo no abosome nson but utumi ma no kwan e ma ne tumi no wo dai ogugu so kopim so wo de wo ye sami ni sen wo dabi ne yakase ngugu so a wote dabi wo ba wo hu mienu a wei bana hene de ka ho mienu ma dabi me ne wo moko tetia dabi my confused dabi menyem ne de se me menyem na me ne ma me na ete na Kofi Jima no so ti ahinsan eti mfie mienu ana o ka kire me se onyi ni so atwe break dabi aponchi break was twio mama dabi aponchi break was twio mama dabi ye enti mfie mienu no ne menyo ni sele na mfie mienu asem na afi dabi sele na me ne ma me na tifie ana wonu so won ti friend ata ai wanyem no ofiri ayi kokoben ekonkran no na nafu na yese do enso otubi kwada ni nchemu nche ma na mefro ka akura me nye Kofi Jima na ka hinsan ha akura no ahinsan akura no na me fa ka se me ba ahinsan na mate sa ahinsan oba na me nim se ebia wo si ha ene fe na ahinsan eti wa na toto ho ne mama wo de ko wo ye
eni ama de na me nua no ye adwuma ma chi ba no no to spiro eti won na ma ba wo nana ama no so mienu na ma wo na kwala ne ama de mi wo bi eti ne bra ne bra miska se eni ama bi a ye de ko hospital ko wo no a mi ni me ntoto na me mfa ebra no ene o ma miska eti me toto de to ne semna ene pampers a me de ko hospital ko wo na de sabre ni na no o frɛ banahene a no wo mfa na ma da tan kwa na me yusufu na me ntina ne so frɛ wo nsi wo bia okay enti tama unyinsa ni mu ne de Alex Kofi Jima na waye ho ade wo ne wutie yi ne kapra mam se bia me hwɛ unyinsa no dabi ne bra no banahene bra no na me machiri ba ene hwɛ me Alex sika ama unyinsa no papa me se wo ye wugidi sia Alex angugu so ma dabi wanfa wanhia wunche wanfa wankuru ho wangugu so wanye bi ano kwa no ntimi nyesa na me ntimi nyesa ma dabi se wanyema ma wafu aba se de wuntimi koye saade no se bi kra e bia wunyi se foforo de na se bia wo koye ba wanyema ma wonya 6 months 6 months mi fa za ka be 3 months kwa na nyame ahwe wo koye sa kwa bia na ko hia nkwanhia wo ekwem okay nti wo wonya asan yansa na Kofi ebetiti ni moko ne se Kofi kra mi hu ni fie na se na afia no okọ 3 years ankasa na me ni nyina akra no ekọ se ye ko hye me ba no banahene ba no ye ko hye ba bia Alex eti na me no utimi tina ho twen wo bra wanyinsan ya bosome ohun abosome nson watimi atena wa twen wa de dede ma de dede ata wa twen wa ma onu de nyame na yi ni ma me na nyakwa watimi kamu kwadui Alewa now on hamewo sani e manu hello bana hene me mo ha o bana ma na ko ti say papa show na so ya nyame ado me ho ye papa bana hene na da no wawo na da na chemi na ni fanso wa ya dai me mo ni fanso hello bana hene me tie because yes wo bai wunyi se no anafum ukọ sukuu wa hwe no wa because wo se bra wodi ene ne da ye ne bra onyi se ne bra wo ye no emfa wo bra ene hwe no wa wo be hunu akora no be 3 months ma kire yi jese ehun sem bebre se ya nkasa no se hwemu a wo hunu wo bai 7 years munie enti de meka no se wa wo che ompe enti sente sa no wa kire me mu enche mu ne sen ma go ni de so ka se ni ba na ni bo ni ba na de ko sen ki dia me ba ho na e be kan e sema e ni ya da je mu kakra bi because abayu ano waka ne de so ahunu nti wo de some menu be shia no eno ni the best cra me pepper sana ya me pe no emema ye ne mo kasa se ya mo pesa mo ba no me pepper but wo de sima me ensam bi fama ye nkyire mo ketua bi ansa na waba wadawroma akwande ni ba ni fem na se bi na enoma ako diama mia aso ni ti ina ma so de se eja enso so ibi a misi kan ko fi this sky there man ibi okra holiday bia o mi ti bi shia no ma ba be fund na be tena kuma se na misi start yan ibi de bia mari ni kra na se mo no ma di ti ba na fe na catch them na ka de I am the same chat for you there and no ma ti na de sha mo ni ti we bia na de de ma it's not the ti ohun wo bai enya sen wodi wani krotwa wi se ya minister ntem hu no kra no enya sen ache ni ko de ache ni le kle ta ku ya na enfie sen bu ya ende ache yi ani oba ne 7 years ni wani hunu ma krada ohun no na ba se wo eti me wo fa wi e na oba ha enti akwa ni benya 10 years na o si akwa ni 10 years ni de obebeja ache abedi ni birthday amano eti nyina ye prepare say ye twen no so abedi birthday no enti me friend na wan fa ye aka no fa no say me nya ama enti me send ni ska
eti mi nim say birthday there once and no obenya better than be series eti mi smart o mo come on koto cake embra mi ji ska o ma me wo eti o mba na ska o de send me 900 series okay enti o de ma me ne ne nkom obeba nti no sansem we nyina oba ye be hwe na ya ka ho asem enti wo hu no no be sa afini wo hu my na mi ya ba one thing na mi ya you am service you ni adwuma wa me chana program na ye adwuma ana wa so ntimi nti ho no ye kata ni bibia but adwuma ni say am be kuma ze ko akọrọ ọba na se sika na se bibi se nkwa ansa na enye ni so ọjọ ni sinu ni adado ibi last year kwa no ni ma se ni na ma na se kwa na credit ni be se onfa ema akwa no tante na mo be se ma ni ko class empa because no mo di ana me subi so mu ana ni di ka utu ni ma tu ni so no ni to bi ama mba na me to no double no school na me tempa bo ani tare ba because na ba ko na ni ba ni le chi nisha ana mbi ni nti ka se ka mo ma ile na ka me no na invest ni enoma federal boss funds bi ana the best make na receive bi a fa de bi bi on ti ma si bi a ni so mi ti wa si nka me so se no krese me ni oba ni na che ana bi se bi ni ska che no kredi wa na mali ya we se ni ana mi bi so ta na me chana ko egman na bi o ka onka na ma sendi ntino so mbi na ye nanka nso mabawa na jani e ko mo se je sekata mate mami bi so we yansa oni bie no so wo frɛ ba yi ade asɛm na bia abojo sembe na wo ka kyerɛ no o ma mti o frɛmia ibi a mi so no kra na ya no emi sɛ ne pikikon ibi bia mi ta on number bi fra na ma force maybe am da idea maybe when am say that I be the FMC abena beba na wo yen nka say bia me boafa na bisi na ni bi ntina so fe na ni bi kwan a me fa so a ni to ni truka na say people what is to the cat so me cat say beba ni ana because ni be bia na ani ni wa obi na da ga de ahwe obama na sisi ntini eni abote no mpai na no na tutu ya so de kani ni eduma ni fema na si kwa me duma no abra ni fema ni ja so ma se ni kana nka kana na si ni kwa ja de na de kosu na je se na de nka on sheda how de wo beka bia wo de ho wonye wo bia wo be friend na say bia wo be friend na wo be fa na wo beka chen se woni bia obedidi watem wo obedome wo be bru wonua onye ba o tesa ontisa on credit back ontisa because me bi am di man ma e bi so me ban so jadi ntina ti bi a mi bi ono so be ka si yi na bi itino be ka si bi a no ni so si bi a BBC a no de me ka so na wonyi ni se oba no so eye cool sa no na wanye ma no wo mo ye gidigidi mebo dua medome wo na wonim se de wo beka bia no obebo ni tiri nkonti e na wo so a sheda relax no da yima keze kane no na di bufu tini ni konya da di bokra e be ye because in school the friend ni bisa amena ase ko bebi ana sofo no ka se ni fe ami ma boba na me akra ni ase nka akwanche bi na kama wo no man ukoko friend ma be ni bufu sometimes ase o friend ya na se bi bisa na e na be ma na no ni plan be se me tani ni a communicate because na boy ni ka se ase so no sa pe ni ade ade ni fa nko si no ebi a nye se bi a e boko na ni ede pa ti be back ebi a be ni se bi a ti ni ede ntino e chia na mi church ni ma na ti no ma se ana ke le fi ana ni bi ko ma na wa ba fo na ni ti bi a we bi ni ti bi a ni ana se ni wasimre bi kra etwam wasesa akra ni din di a wode to akra no wasesa no because of sha na won hwe no asina ni no nti wasesa ma ne sesa din kra wode to akra ne so no sesa fi ne so de be ma no ne tie no mebo a din na so na kire o san be sesa no nya no kra odina no kan ba akra no birth certificate o no nche so be no bi no so na say ye na no keke no de kan ye enti sawa kasa wo sha ukotokomu abe afinie die
wan kasa won hyede nyi sika fru kotoko mu ma akoda na gi se bia wo sister na sa wo bra ya anokwe na me pacho ba bia wo sesi ano wo sister no bra na sandus kama de traduane die baby wa utimi nyeska traduane die sika family wa de Debi me pacho ne se me se afinie no odi yemfa ne sa afi se borokra yemfa ne sa afi afinie no won fa sika nko nti obayi rely on o sister anasa wo brother so ena ma wo bayi didie ena me bisa se won so rely on wo brother ne wo sister no so afi na wodi adidi ana na wona to aduane die yẹn anam to aduane die wona to aduane die ya sabo na se wa wo bi aka woni Selina mai hu ana wa chomo nyango bi nka ho okay Matias enti no ya na me mpese me force mo na me hye woda na bia beka se ma wo kye me dan me nya ho se de wo sisi wo pese wo ba ne nyina yetena se ne se waje me so because bra ye fra wo kra no metie background ho na wo hwe kra dada because na metimi ya me ho nka e wo ho enti da ban ne da wo akasa wo hwa wo betumi aba me ya tena se me pacho dwene ho yi ansa na wa ma meda wa dawroma na da no so a wan sentumi an hyeda next week Tuesday okay na nyame ensha o papa na next week Tuesday ya bon pa ye say nyame bema na betu ye nyina na ya tumi atena se de ohobia wa dawroma why also obi se wasem Kwabra wo se wo ni baby aka mafia me pacho ma se na mo che obeko school enti wo mra niska okay e send niska me mpaboa on send niska yo Ismail bomodia na efa number frɛ kwabena sesi ana o ma ye bibi kakra ekina ne ba no ebetumi ede akọ school na bibi atumi aye kama nti kwabra ye be fro sisi a keka won sas na peska kakra send ye ni enyima no na ekira kra ne fanko school why Fatima Inshallah Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a ene wasugu so a wotie no ebia yenuano mu a mo won kran ne regions no aka no mo betisi mfimfin Selina na asam nyina ene se wo hia abrante yi ana ye ne no edi enkomo no anche na ofefro no na wofo ofefro no a na wofo ede ekoto nanimo no osese na can say free that way the question that way there asanya me but obewu akwara no wie ye no ne nanfofo koka che ne say ba na hene akwara we di photocopy o asie bo wachi ne yi no enti no ya wo dia ehwa na wakoje ye wakoje wie ye nso a onhwe no ne bra na ehwe no adidi mu aba bepim nei na eno ho nkomo ye ne no edidie obeba nyame ya adom abinada wono akasa na ato nanum tuo ahye ne bo manfa tuo manfa sekan manfa bibia nyina ne so enti binada no oba na yahunu ba bi esusan ede bode ho no ebefa nyame ensa wo papa se nenso waka ye ho aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no an wasuguso a wotie no o hwebi Mongafra Ewonua TV Osei Chrome TV Rabi 1 TV commercial break way of official commercial break no what you won't you the aya na aya no aponchi break who say should be Facebook Akoma 87.9 FM like in page no comment share YouTube Akoma 879 FM and also subscribe na emi notification bell no so press one you get notified now so share for friend ya be TikTok some make us say demo live on so ho Onua TV live Osei Chrome TV and na Rabi 1 TV midi at the Marcos program no Akoma mu Nsem Akoma 87.9 FM na
free ben na watch me no munie na yɛde yɛpiesie ene yɛka kyerɛ Priscilla Opoku Boahema eba ye ɔne papa na eba ye na efiada na omode omokosam ebeto ye ne mo ne dwuada wonom assign by efiri ho kro no de se ebeka ne ho asam a na eye mfonini na yɛde ekyerɛ mo enti ebia enene de di nkane ebia wo be hwɛ ye no mfonini na wuhunu mfonini na wuhunu ene Priscilla assign ewa ha biem ne papa Opoku ewa ha na yewo yewra munyamfo ba konso eka ye ho na bresemo no ye bebisa ne din na ye de atudwa amamo na sede yesi aka no ye ne mu adi nkomo ache ye de adesrede no atudwa che de ne ye kanyina ne se ye ba no ewo problem ewo ne ti ya ema ne ti no ye kese na eye kese na omokoye konfanoche yakọ kolebu yakọ 37 military hospital de kokọ wie ya eye henefa Jurake ehwo na omuso mu betumi aye surgery no de age yeba no enkwa na omokeka niema esisi ene no na chese sika awofo na abusua enkodom enkopemra no na ye 260,000 Ghana cedis 2.6 billion na ene 2.6 billion wanim ni bi na wachi ni bi ete se ma kwa mesi hayi na bibi se koto a wanhwe yi a ube collapse ehine fa na akofa no agese adofo na ebeboa wo agese adofo na ebeboa wo ye ne sa pepepe ne sense sika ne dosu nti ese ba akofo sanso nyankopon ne kasa kata ya ye de ebetumi bia de ye nya no enene ye de ebema omo na ebia enene de di nkan maka cho se sika ne ye 2.6 billion ye nya ni nyina yenya ni nyina yenya ni nyina de yenya no na ye de ebema wonum afidua nti ne eni de di nkan ya wonso wo hwebie na onso ebeka wakoma odofo abusua ni nyina ewo ha wo betumi ede bi aba ye wi a ye beyi di asoso na chese ye beyi di aso de nka ye de ma wo mo no eso na etumi akwa ni mu kakra na se omukọ a omo ankobere pi ansa na omenya ensoso no na ye de akwaye ye ba no ho adwuma Opoku mame mo hawie ya na mama bibia boko de pacho bibia boko boko ye kire te sen mama egusua amanfo frefre omo ehwese omo betimi enyamwa ubo ho anu afre wosi odi ma hospital bi na omo ne ebakasa etinipa bese miensa afre omo si omo ebelinki hospital bi ama omo ne akasa bet hospital ewa abrochira na hospital wo ya Ghana ya pacho hospital ewa abrochiri but cost enyamai nti omuni akasa but omunya mfrey okay tino eno ne ho na wo de bone tofa mama ndi kan fa me numbers ni to dwansa na fe de ha ye ba no kitwe bi be 5 minutes bi wo de aka ebi enkrofo ani kakra ewo ho wo mu a ebi afe na ono so ba behwe bi no eno nti pastor anakua mo magina ho mama na me bo a we repeat ama me mobile money numbers no 0599 0599 814 926 0599 814 926 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 305 202 0599 305 202 ubetumi edi afamu bia so na yewia yebeyi ede asoso ede ama wonum edi enda so no eye Mary Akosua ate enti Opoku ene tofa bom kra no yese dian na eha yeba Priscilla pacho ye kotwitwa scans ene labs ne de call hospital doctor na si abofra ni tini yade na aye ne efe ni cerebral angiogram enti no ya ye labs ni test ahudo bebre ama sisi no doctors ni si agise
omo ye surgery no na ba bia problem ni wo no niti no ntina ho na ahona nsu abegirem no a omo be ye ho adwuma no ye call kwalebu no doctors ni se ba bia problem ni wo no ntini foforo da ho a emoja epompi ko adwini mu nti se omu bia abofra ni ti se omo ye ho adwuma na sesa ntini paya emoja bitu abofra na omu ntimi nye ho hwibio enunti omo my transfer letter se yemfa nko hospital fe ni urake ho na omo betimi nya afidi a omo de betwiti abofra no nti ho no de doctor ne ka che se ye kwa omo mfo mu sanka ni ti no eye machine e na omo betwa ne sire ho kakra bi na omo de machine no camera na fa ni ntini mu akona dwini mu nti eduru ho na omo correct mistakes no na omo aye nti omo my transfer letter na de call ye na enimi se enu ni surgery ye koye ha because doctor ne ka say no ye type of surgery ye kwa omo be ye but e go do ho no doctor ne say enu ni ye test I friend DSA test nti enu ni test omo ya omo be hu the main problem ni said ye ne kasi akuduru ene hu treatment omo be ma omo ma ye sa test no nti ye wie ye no ena omo di main cost no e ma ye 260,000 nti omo state wo forms no say enuro enka hu surgery fee nti ewie surgery no kra na enuro na aka na obeno no mama wa recover no kra no enye enka sika ne ho esan be ye abusua ka to aso nti no ekoba asa no na my bi de ne papa ba hospital urake ho nti omo de cost ma na chese sika ne so ye hu de enye na minimi nua odi machi ye di hu abobo na my ne ka che say yen kan Akoma ntu ye yem ne nyame ya adom a ebetime nya aboafo amoma aboa yen enti enum no ka che se TV3 ewo foundation bi omode eboa sa amofra ne enti betime a yenko ho na omo beboa yen enti yekoduo ne ekotu sister ba ko efe sister ama ena oje ye hospital paper no sheet ni na oye photocopy no de man oye se omuguso omuduniti abofra bi die abofra ni tokuro da na Akoma ho holding heart nti eno no ehun kaye 1.5 billion nti no omuguso omoye nti se omuwia omobefre yen nti okache se yen ye cost no eso nti emomodin na yenko institution ni biti se asore ene FM station ni TV stations na omomwa nti se yenya bi kwa animu a na se yebebo mamania omunsuso ebeboa yen nti enumu ne di free Accra eba Kumasi okay ya yegusu ada yenso ye pempie no ede aboa no nti sanani dating kania said ye wusiti ye no we de efri opapa no ankasa num da bia what story no efri ye ne ankasa ye num we de papa no ankasa na abo ne tofa ede achrewo no nti pastor yensan mobile numbers ne biemu na yenkoy enimsa 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 da bia meka message numbers ni nyina said yes candidate so enti me pese me lose 10 peso akra me lose 10 peso me lose sikamu me pese me lose client wo de wo training na to a wo de fa we so na wo hwe na so ye busy na de fa we so na osa na je say yetumi enya nkakra no aboabo no said ye enei yetumi aboabo bia no na yetumi aye ne sa de na ha adwen ne say nka mo metue bi ne start kra no a enka yes say nka presla eni ha kan ye ko ho ni akotue bi na nko mo ye ne ye ne nkakra so na so we de ye say full payment before treatment eno ne de atoso no ntimu amunima de no mo betumi akenkan hu say ye boa anase enye no full payment presla ma na to say pa monya ne mic ni ye manuel na mintie ni ye pa me hu wacho na o ko share hene prisi o ko share hene na se utumi ko school ya kasa na mintie ya kasa why
na say wotumi ko school wotumi ko na wo say uko school no e wo hene fa Kochi. I say Kochi. You school near friend is saying Hansi Gold. Now which na saying? Maybe original idea. Yeah, na one kai sa o. Prissy, now go school wadan for pie friend is saying. Adrian ben pa na wo pe. Prissy shimenim ni nim komola. Adrian ben pa na pe. Emo. Opa ministry pa ho. Na akokọ sere ba akoda so na tabu. Ne da so. Enen category ade ewie se na asem nkopen category ma. Ye wie ye na asem nkopen category fa ma ho no. Open category pa ho. Da bi ye yi ma no mo otiri nkoka se ane. Okay. Prissy and I know what buy and one. What to nyum bi pa na wo se sanyum no eya wo de. Sanyum no do Akoma so pa. Okay anyum no. Okay. Obetumi ato. Ya sa to kire me na me mfa ni asa kakra. Unyame tumfu useyesda. Abata kesi no boya ubai. Abasampa ohaye fambi. Na ya hihiane eneni nara. Obatampe. Ohaye fambi. Na ya hihiane eneni nara. Nyami tufu. Useyesda. Yeah. Bata kesi no boye hubai. Obatampa okaye famu. Mayenya ihia ye eneni tena. Onyame so ebema odi ehia ho ene dan nyina wate Prissy so wogidie se nyame ebeye de ama ho wogidie se ho beto wogidie pa wogidie beje wate obekwa asen aba wate bibia beye fine why na nsem picture mode kire ye de na ye ma hye pa waso sorry na nani no ahohono sa mama mpacho obeda benyane ne die ya na nani echi na honhono pa na brand ye wokwalebu no omoma ye ko eye clinic ama omo twiti na nini pa ndisi akwa de mechanic say eye kakra nsisi ade obaye me ho say sorry foforo dia ya na ahohono but ase eye kakra na ase die etwetwe na etwetwe but odenya ne foforo dia ya na aso apese pa na nani no etwa nchini. Okay. Na finto ho akodu chi na ontumi nda. Obe presa ti ye de ne ko check up na omo mani ndo anase abrase kakra. Na abrase kakra. Okay. Ye bonya mempaye yenum se de tie bia no Nyankopon be ye yenya yenu adofo bia ono nso won kran ma medu fi oso obeso yemu kakra na ono nso aye bi kakra na ono nso dom kakra owo no etumi aboa ntimi nim se mokọ wa se de tie bia no bibia nso be ye kama me yetumi akoye nanimanimu ya eye mempai bokra se kamukoi kamon sign Emma back to Kumasi na emom no from hono then you are going straight hospital ho na wo maye nia ehemi nkran kese pa na eye mihu but and then 3 days obi frame ya no pa no from Accra no say ono so sister about the same situation say you are for na a year 4 years ago Accra na nya problem bia bepem ne Accra ne survive nti ase watumi gidie mu ama mehu say yes mama nua be me yakwa ba be me na me mo hawie na pom to say me pacho within Emmanuel Jesse and I know more ba mehu ene mehu nti wa yini pa fofra ma me me pacho ni nua pani ne wo na say ne die no pacho me da say and say asori ayi wo mo no owo press ad na da oh asori be ya pacho COP Church of Pentecost. Okay. One ho no. Pechi number 2 ho no. Oh, okay. Me nyanenti say ebra a crazy situation start you know. Mo kra mo keka mo start anasa senche me mo kakra. Pacho said yesi buy no. When itua ye nyina ahomete buy ni me say you who an di niam nyina so kan. Yeah. And yakeka yen sase a nyame yatumi anya kakra.
yes awurade sɛ ɔnam ɔdom so bɛboa yɛn na yɛbɛtumi agye abɔfra nkwa ndi mbajo sɛ deɛ wote yɛ no ɛyɛ nokorɛ yɛn nyinaa ne hyia mu a yɛsɔfo di yɛn kae ɛma wɔne yɛn nyinaa hyia yɛ a yɛaka yɛn ho abɔ mu a yɛtumi anya biribi kakra yɛhwɛ sɛ awurade bɛboa yɛn na yɛbɛtumi agye yɛbɛyɛ nkwa awurade bɛboa nso ampa nti ɛyɛ pɛkyi number 2 Church of Pentecost for ɔmo presiding elder central presiding elder ana me central presiding elder okay by honor papa nso no ne bɛ ɛso nti wɔn no yɛ mayama safoma okay na ɛba ya no mutumi trɔtrɔ nkrataa bi kɔma a wɔn mo ɔma kasa bi a wɔn ma yɛ mo ana mbacho district ne minim sɛ deɛ mo deɛ ne sisi mbacho ɛte saa sɛ deɛ wo ka no mmoa bi ebetumi bia no yayɛ na sɛ deɛ odi nkaka sɛ sika no so nti obiara yɛ ne famu deɛ sɛ deɛ bɛyɛ nyame yɛ adoma bibia betumi awie yie okay nti obiara yɛ na afamu deɛ nti ɔmo nso ayɛ ɔmo afamu deɛ yɛn nso akoma mu nsɛm team no akoma FM Onua TV da bia yɛ kan ɛdamu live nso ɛwɔ hɔ Osei Chrome TV Rabi 1 TikTok Facebook YouTube ɔmo tie radio nso Free FM almost so far Free FM do amo die ba free FM nyame onhira mo wate nyame nhira mo papa ma ho fa ma chese bro ya adwere ne enti ase so na sɛ ye sika no so ekoto obi animu a no kwasɛm sɛ ɛso papa na madawro ma hye ye no nyam kra dodo because ye wie Francis ni akoso enya akode no ni be na awotwe bi no mpo ene ye bayi enso de bae but ye kaso won kwa na enye ye sanse ye hwe situation na ye enso ye matan ye wo ma na wose ye de vem ye de ne ye de pa ene de ebeji akonya ya ye de be ye de ye no da so ma che ye sampa ye wa hwefo ne ye tiefo adofo ye wo fancy a mo se da do ye ne ankasa odo no boro so enti no hamone ne a ye be ye bia as long as say ye di ye bibi papa no de you are also ever ready to help nyame onshamo mobile money numbers na mama sense so ebiemo emfa emamo 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 Pastor fa bibi kakra to aso na face ka yenya ye no yemfa enhye won mo ankasa nsem na ye wuwi a wo de fa to aso wie na wuwi a se de ebesi aye presentation no me de atudwa na fe ye de ahye won mo nsem na mansa nyina so ma kakra me kan se de edi kan no ye presenting na ye wie ebi kra ne na radio de ye kan se de bi akotofo ba nso nti ho a enne ne de di kan a wo te ye nka na wo te ye ba presela ene ne papa ne ne presela ne elder enso enka e wo ha se ubetumi aye aba be ye wo de ye numbers ye de atutu dwa nyina na ubetumi de wo de aba kakra bi a ofise wo nso betumi ya boa na be ma presela operation aye yi no na re ho sem se ntini na da ho no moja bi ye de betumi abie so ye bie so na se bibi ko kan no na moja betu na ye ntimi na ho hwe ntimi se ko ntina ye se enya ejuma keto sa se na o kan no bie ntumi fa ne nsan kan no kire se anu eden enti se e ni patrimu so etirimu asem ye ni patrimu asem ya enti se bibi Akoma se obebu wa ye dia anopa ya awie ya bibia obi ya no numbers ya de egu screen no so nyina na ya bobo achiru nyina no obetumi asende ode e de aba ebi kwa na ode enye ready enne ebi a efi o chena ko bia no ya nyina nti ode ya kan wakoma anytime bia bia aba na ya wo so e de ama wo ya forward ode ban ya forward until say
ye be se bibia wakoya wie na fe ye asundwe aba enti obetumi de odi aba ba bia wo bia say Ghana da so kra say kukuo ene nsori ye nyemre mo momodin a mo de ban na ye beje o kina ye beje momodin na mo so mo mfa mo de emra emeso ye so na yentumi nya akola operation na enkwa enye ne dia. Okay na na bia Marco kakra make an say the tiefo aye no ye fe ebro ye so say ye tiemu a enye izo emu aye den emu aye den so ye tiemu nso ye tiemu a we de ne kakra de ne kakra so ye so nanso mamu maye mreye mu mreye yo nkwa ne ye ji e yo poku da sa china bi be obetumi ayawo but e bia o kakra wo de beba ebetumi nso asave you obabi wankasa ukunu adansi die beba wo brabo adansi nkra de se ye bebre enti wo so bra be so hwe akura ye nyanwie no hwe se de wo si tonyomu no esese wo ma ni gie ne serious a ewura nanum ne nano se de ne papa ka se osori pe na nani no asesa no emu areho emu eden yeso wo ye bi nanso so yesere mu yenwie ye enti de mu ye nyina so ye fenti yesere ba bia wo bia keka ho bra na bra be so yemu na de yenya no yemfa bi nka ho na yenwie so yese ekọ ba bi foforo efise yenko ayensa entumi je se ba bi so yemu kakanga enti bra be so yemu na yenye na enije mra akore yafo evangelist amen afena matini na bia se na se Yesu nkwanchia uchiaka di ma nipa ema nipa no nyame ntem esa ba ye fe no se uchia de ane body nkwa wonten yes we kura nye nkwa ne ye to ye payarsa e na ama no na obi se ntini na da ho ne de minam de mensaka na eho ba asemo a mintimi nya ho hwe ese nyame wa Yesu ayade yes wayade edana se de ma Yesu su bi onyina ne se o se na me hwe the cost of the operation edron ka ho si ye ka se de edron ka go se presla ho beto no a anhwa ne e wo se ye pebe 300,000 yeah 3 billion yeah 3 billion sana no beto enti na tie for ye ka se ene wo firi akokora no a aye den ya wo de mebi mesi achi na won sabe ka aha de munim dada ka preba kora be se achira ba ko so da wa no afro abo wo fun na ready jiwade na nya minti de ba da bi papa yes enu ko ma nya min shira yes nya min shira enti ye be se tiefo si ye wiewe kwa no ko nkran no na se de ye nua presad ne da aso ne de ruka bubu minyini se be so na ensi achire mra na ye ndibi fa bi ntomuro no na akola no watimi aye nipa mapa nda bia meka se wo yemfa so ma Ghana wo yemfa so ma asore no no be yemfa so ma won so dachi awrade nhiram na na re fa wo de kakra be ka ho we timu ne nyina adwuma ya ka se yeguso a eye manager na oba ye hu se serial wonani tu hu se nyame guso ye enti yaso ya be se yaso guso ye enti esremo keto bi ensa de obenya bia no yensa fambra na kakra na ewo we echi no yenfa so te no so out nyame insha mama science numbers ne so bi na pay yenfa ye we say no emra 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 na yentwa ye homra ye ba na fe official presentation no ye de tintim so Bẹ́ẹ̀ni sọ na menye nwa sata me ba na kwa akọche. Omosia, abra mu nyina mu tikumase. Ade ntina wo so tam akra no. Ede ne kokọche abra wo ho no ma obetimi ahwa akra no. Wo se ha me fa no nkọche na madam na akra no so obekọ no ho no. Ene mbisa akra no. Wo se papa bo papa ne ka se ode me ekọ no madam ho. Ena maame no ntimi de to maame nanim se buhye ni hia ni papa de ofre na so wonko.
papa frena sa ka yenya asem no papa frena se wo mra o se menko o kan pain e kire me papa se me manne e machna o na asem hia wo me ba cho radio boko mama me ni abrantie bit nine ne frena Isaac owusu ba na hene ofri ofin so me wo ba ma na me din kan wo kwala ni ana me na tina nti me benyi san no o se nya wo no a na mma me nana ede go to ne bra ni to mo kana ne bra ka se wona de ni ne ba han so beji nsen ana oji nsen enti ma anti ne kan de mti anje o ko school wi ni ba ana boy ni ko school enti o ko school yi wa ma ha enti da me ko na madam fu ba ko friend ka jin se ai woni sa abna wo wasi wo de no so ba na kwa ne se seven wo kan wo fi mama ana me de me tini be enti ni ma me na ma chi ba ena mo hwe me anti na me so baby ye store wo yenchen ye friend Alex enti na me nyem na bra na biwa me pe wata me wo di na me nyeska na bra na to bia mami akona de bia wo so ba nyima wo di bia na bra na to amani asema bra me kan se owo a me wa yo ena me si yo mati no no so hwe bi store ena ma obo ne ho modin pa ehwe me ma me we ti na boy ne bra no so no so kira de enti wo mu anu adoniska ti me wo yem na bla ne ba ha si oba no ti akra ne fe no na fi amponsa ba na hene nsu ba na no obi se ebi mami wa mama di ase bi kwa wuko we ya wo de ba chichira akra no e bi akono ase wo ka edi no saa na ode mami na msi yu mati enti akra ne benyini o start school me ne ko Dr. Said chu school ye friend make you ana mbe akra ne start school o ma me wo obi anti brana no me nyina no o born wo didi mu ana mbe me ba ne tro no me bi brana di so me ba ne bi so nti ba na me friend Vanessa ti mani ko school akodu class 2 ana boy ne ba ha sei ti oba no obeti se ma change akra ni di nti wo se no be sha akra no nti min change di no si si be di o de be ma akra ni fe no Angela Rusu ba na hene ana ma odi di ni ma no nti akra ni ko school akodu class 3 na school fees mba na me sa akra na be ka mama na ye mensa nti wo mo me tanya na me show mo private school ana me ye mo free no na mbo msa ko private school fufu ana so ma o ti school fees me kakra aka yi no sa to na aju nti me bana ga se hu ni papa no kwa no na ba no wo 7 years ni hu bo ma na aka se ni ba isa me bana August 5th ni onya 12 years we hu ni papa ni bi so awutie no afei ye ba be ye presentation no de ye wo ha sesia no ye de be ma o mo sesia na ye wi a de aba chire no so makọ yi na ye de aka ho ama onom akọ enti Pastor Julius na ebia obi expect senka ye beto sesika nim na nka ye de agu ha sei na mansa nyina ehu no na yen no a ye ti ha sei na ye program ne saa no nyansa nyame ade adom yen no eboro so ene se nipa bia ye wade pa onfa ho se ye bayi ena ye de kwakwa ye no operation age ne nkwa si ye betesem gu ana ya kukuru di ama papa yi monyena monfa nko ye security mu eja obi akokora te ne ba bi be hwe no obi di moto abesi ho na wo mu pie ya po ni abo security yutuo ye di bi esi wo mo so ni age sika no ede ne ye beye enti anopai wo mo ba ye ne ye di sika na mo 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 di akoto ye ba no accounts mu nti sika no enkura me sika no enkura wo mo ye di nkai di akoto bange ansana ye ni anwayo na wa je se wini mo mu fie wo mu wi amu di sika ne be ko fie ntinu koti wo mu ho amepa chawo sika na di nkai wo bange da bange nso de branches ne dosom so mu free here konkran ya won mu sapan o mu du nkran ya won mu akwa yi e de aye de ye mpa hwehwe ni mu adwuma ye bi awie ye de ensa begu ye tie ye nye sa bi wa hasan se nkrofo abre wo mu gina wia so oto ade send 10 series 5 series wutumi so ma bre mu kakra wa no mu send ye no ye ma wo bi magin kwadi ni free nti sika no ye de ama wo mu ankasa akoto wo ma accounts mu nti no krata ne wa hase ya
Pastor Julius Bebo sika yenya ye ne ya present krata ne de ama wonom eno na represent sika no na omo ankasa betna ha kasika ye de ama wonom no na chese wo atumi asia no pastor me da se ye da Ghana fu nyina ase ene ye nuanom ewo amanone so far am say ye de to Ghana fu anim ene ye nuanom a ye fans nyina anim say ye pe 260,000 Ghana cedis nyame adom so far akoma mu nsem ma tena adwom ne na bedwafo tena ase ye kakra atiefo ne yadofo ne yaboafo boa ye saka 100,000 Ghana cedis 100,000 yeah titisika no titisika 1 billion nyame adom 1 billion yetumi anya ye de ama omo akoto account mu asese omo de kwakọ boa akola na ayarehwe enti etiefo ye ewo ho no enti di akoma mu nsem team anya ye de abeka de elder ene asore no ye 100,000 yeah 100,000 which is 1 billion there's a kakra you go so tete kana so eba pa na me bo sem kokko enu abadu fi ho no so nya 1 billion na just yeah na just ya pratia no na just anti ya me shira mo pa say ya nya 1 billion 1 billion in fact ni ye na dabi in fact na ye ni we are saying ya kone prices there no na nche in fact 1 billion there me Debbie within 2 weeks oh my dear TV ebro ya adwene entiase so man so ebro mo so mamo so amen samo jira foforo erade so badwene mo amen enti omo beba na chese yesika ne ye no ye de ma wo mo no ai ma present na ye da wo sha na beje paper no yichuchu kete yes abzafo me jina ma akosa na mtini na anamu na ya present 1 billion ene Akoma FM Onua TV and all the other affiliate stations. They are presenting 1 billion old Ghana cedis, which is 100,000. At the Amamu when Yamia, Amioba, Yamion Kunkundimo. Amen. Amen. Okay, nti ebe mo mo kwa mo matas no mo so de o maseda na e de ama etiefo ni ahwefo yo mo wa chirichiri ene benche ye ai na eja mo omo tas no mo nase. Okay, na okay, doc we de me pacho padawroma. Okay. Facha ye. Okay, Mr. Boku. Mama. Nti eja so far nia yetumi araise 1 billion. Amen. Nti ade asem na aka kire yahwefo ne yetiefo ne adofo no mahwefo atiefo ene obi biara wotimi nka awiei de awiei me kanyina ne se otumfo nyankopon enhyiram ewo akoma pa ene adwempa amanya na motua na mo atisei se obi atimi abomodin na oyisika se ode boa abofra presla pomudin nyamianim ni de maye na bro adwen ne ntiase so ti de me kanyina ne se nyamia apagade woni nsem se ketua no awurade nyankopon nhyira obi biara na wontua obi biara ka mohoma ne mroso na enya adansedie sentin se de maye no maye nyame so adwuma otumfo nyankopon nhyira mu nyina obi biara nipo obi a wantimi ansande bi na wowo abofra hu adwempa no awurade nyankopon tre na hyem na oma dwumadi biara odi enkoyie ma no afenzu so mekoso ara da mama coast ani ni team no nyina se asofo wo fie ha menua ma no ambeto mo ha nyamienim ne bra mama te abofra case no na oma ye dia abofra beduru fie ha no ye ba ye se de omasi agi abofra wa 2 na se de omasi nya temani ayamhihie ene anamo omatu a abedum pempenso omudi sika sei ama ye nya na abura adwene ntiase so ti de meka nyina se otumfo nyankopon wonhyira mama ene na asofo ni menua ma no ambeto on ha nyina awurade nyankopon hyira won adwuma pa waye na bedum pempenso ti se awurade nyankopon tre na hyem na wo ma wo adwuma nkoso awurade mpeda won na wonye kesi kosi se obeye kesi pa amen amen other yo mama fat me hu adwene na mensamo ya san o manu no kwasem bize yesu say me yare ye no mo amehweme ade mo aye yakai me say mo di nyame do ene nyame adwene enetie de me di nka aka ne say
me do tumfo nyankopon asese adwuma ati sei na wo pe team de ahye wo musa na be ya mama coach ene ne team se nyame akari mu ewo adwempa mu nti ewrade mani nsimu yi amen gina ye nsofo Peter Kabre pachi district no and executives in the presbytery and nsore mani nyina nam de aseda chenso emma mu nyina amen mo ya ade amana boradwe ne ntiase so and before say unipa ya ade a wasayi awede de mechanism ma course ni team mo se ayeyi amen na de mo aye no e betre akwa aman so amen ewrade mpagya mu nyina gina be a ekron amen no ma ade nyina mu ensimu yi amen bible say ye bi aye nyem manipa david nyem ye ya ma otumfo nyankopon bi say ewrade nsem ene ebenya apagya de say akatua misre ewrade say ewrade nkai mo ne mo ma amen ene mo asefo amen wo mo adwem papa mo wo some de ye adwuma aboa gye adasa ma abankwam esan sem wa ye nsia na mu aye ewrade adwuma nti no me nso mi yi mpa ye se ewrade ma ne nsim yi amen wo ye na ewrade Yesu Kristo din amen amen onyame inshamu papa ye da mo nsumase na ye hwe se nyame bekoso aye ne nsankyere ne na ekire no bibia so betumi aye kama onyame inshamu pa nti mo betwen yetiawa ye wia na ye ne modi nkomo kakra fa mo kɔ no a mo bɛkɔ no ne ye nuaba na mo kɔhia no no enso nyame inshamu pa doc Marco me shamu pi amen radio de hu ya na kese ya de ye de bi nu ye ne de ya abro so na me shamu pi na o ma madwuma enkoso amen amen ye ko Growfine digital herbal center ye en ye di Growfine mama Growfine ambassador ya na meti adwemu no upo wumpo no e bi na me dom baba ye nkwa Marco me chie o chiefo na last week MC buy no na Onua TV any air nti your customers so man ti e de kan ye nti yen sign more bi na mo si adanse bi kura buy no kura no mo patie nti Ishmael wo ha baba bo adanse na maye na onya maye de ka kire obi a ne se free wonua ka kire ne se menstrual disorders ho adanse kese aba nti ena ye bebo na free na gi number no na ewie a ya hye dwumadie no ase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco enti adanse na yentua nkomo ne so Growfine ho adanse ene yekotie no we didn't depart. We free across the floor, said, it's you, my audio. And I watch him say, we got to go fine. I'm a time into the door there 10. I'm a 9. We are not good trascano. We put in a mando. A cotton yam in movie and women's. Monsieur may drink a car, say, you could check here. Quite a mando. A similar. I'm seeing a cash of a day and the radiation. So I know so I know the same machine with them. Your course was some quantity what I didn't know. Now, if I didn't know to see I may drop on my inside. When I'm straight in my amen. Amen. Marcus, mami we were afraid no so woni ni kunu atena mfie 9 ana ware mfie 9 ni e wo mai na okotwa scan no say na doctor for chekere no team man scan no send me na me say on koso no Growfine no 10 na wo wi a onkotwa scan no fa ho wa emre me e no na wodi ho adanse say no 10 ni wie ye no a okotwa scan no ye so wonyem enti da bia me ba me kase wo ye oba no wan hwe o mensisi a awo betimi abo na wan hwe ya wo de be hye wo na abrewa efise nyankopon bo wo no wo de nkosu nyina agya okwan ba asase so wo de agya okwan na wo de ba asase so enti wan hwe ye na noma bi a wo ye na o mensisi na mayi a anhwe awo no bebo ye ka kire yunu ama no se wo ye oba no wan hwe o mensisi a fibroid betimi abeto yam yen Growfine ye duro se de be ya bibia be kama ye ka kire yunu ama no se wo ye oba no wan hwe o mensisi a obetimi anya miscarriages wonyem na sei num Growfine ye duro se de be ya bibia e be fine ye ka kire yunu ama no se wo ye oba no wan hwe o mensisi a watinka betimi ate akọ libido no e be kofom tie no Growfine ye duro se de be ya bibia be fine ma ko yi ema edusiwa emu ensia e wo menstrual challenges en na da bia ye ba ye ka ho asem no enti ye bebobo so
na ya kyerɛw saa haw no wo mu ba kokora tromi ka ko hwe grofa magyaduro no se de be ya dabone no ento the number no ne yen kyerɛw 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and the ba ko si yen che we oba na wunya menses na wuntimi ni dia broni aturi dini ice cream period hwe grofa magyaduro no se de be ya be ma wadi dia koso na menses na be ye we oba na kananum enansia ama won na wotwe obosumi aso na obon sa no kopim se beba misrawo no grofa magyaduro no we oba na wunya menses na yi clot enya de pa no grofa magyaduro no se de be ya bibia be fine ma ko friend yo de friend aminoria ana aminoria emfie dunum na oba ne menses mai ono so wontwa abra emfie du ne mai wonu grofa magyaduro no adanse wo ho se beba no grofa magyaduro no yo de friend metrorrhagia ma ko bosome de so a ene eba ochra emma nti friend tot eba tot na etwa wonu grofa magyaduro no a bibia be kama tot riesa wode enya kra on de bosome so a esom ko ba akopɛ wie misrawo do no grofa magyaduro no na de how and ebro enu firi ho ayo de friend dysmenorrhea painful menstruation ma ko ya obekona na kokomo opo na wo fefe ne ho wontimi ma adwuma because de ekoso wodem ho enye eyi clot misrawo no grofa magyaduro no ani tum no grofa magyaduro no na bibia ensesama ho enu firi ho ayo de friend no menorrhagia Marcus eno de ha adwiye pa ono ne menses ne ma eba so a entwa bosome na oba menses ntwa bosome mienu na oba gusu ye ne menses misrawo yare obi okra yise de tuka mo hospital ko ne pane ansa na etwa eno so ye tempera no grofa magyaduro no se de be ya bibia be fine ye de friend endometriosis eno de ne menses no ana na wo de ne ho ate nti oye ne menses na sign na chi eno na ye mpanyimfo se anidane adani na ni gogu tubes num nti otukusua ne tomu na asai woni be ma da sperm ni tomu na asai na chese ono de eba no onye bi sa hawo ye hawa yeye mako ya chen oba oda awompa so a wo mpire no wuso aba no onye bi no grofa magyaduro se de be ya bibia be kama da bia ye ba ye tu ye nua ma no fo se ye sremu a ubeyi su contraceptives e de abo ho ban akọ hospital ma doctor nkyerɛ sɛ wei na ne umogya befa enye sa obewie no na menses na emma wanhwe ya na awo nso kɔbɔ wo bi a wo sa problem me amhyira wo ye no num grofan ka ho sɛ de be ya da bia obehu menses nanim busumi bia oba o sɛ wo hu menses nanim efiri busumi mienu kɔbdu busumi miensa o menses maya ayare num grofan magyaduro no sɛ de be ya bibia be fine di number no ne nkyerɛ oba bia obenya aduro ni bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco adroni ye de ya kase ye koko na ye to hwe adroni ho akoko da ho ene de adroni di go fan no kura mfa phone no matwa adroni nyina de atoso to ko hospital o se me pa adroni akoko da ho no go fan magyaduro no Marco so adroni no enti wo ho na so su briwo a mesrawo no grofa magyaduro no wi adwuma wa wiaso wi adwuma wo gya ho memfa grofa ni agro wo na so akoma ebo periperi ni padua ne kasa kyerɛw emogya na wo mu ne kɔfam no grofa magyaduro no unsa ne una yo titiriti srade tam awura wadwem stroke ni pressure asase ehwa ne free oto ase atwetwɛn honam nyina waposo ya wo kyerɛ fa akɔ na wo sisi ya mesrawo no grofa magyaduro no na bibia nya fine edura na adwuna mutimi na akɔyɛ yare no grofa magyaduro no sɛ de bibia be fine aduane si wo simintimi ni di ene mmiremu aduane ho ayɛ wanya kakra simintimi ni manumato ngofa magyaduro no sɛ de be ya bibia be fine ye nua ma no menstrual disorders ho asɛm ne ye kanu wo ho ne mfie du na wo de mai wo de eba na etwitwa tot mesraw eba na ntwa fa grofan ayi duro sɛ de be ya bibia be kama menses ne ba ya infections bi eni ho empompo bo na epa ya mesraw no grofa magyaduro sɛ de be ya bibia be fine obi dware wi a na wo de afi dwene ho yare grofa magyaduro no
da bia me ba me ka che atenka ed to your ba ana bema no watenka atia ira me sro num go from agyaduro no se de be ya bibia be fine ma ko ba bibia be fa wa Ashanti region Ghana ha die ba bia ubenya go from agyaduro no bia to titru herbal shops no ubenya bi ene pharmacy for so agye aboso ba bia ubenya go from agyaduro no bia to ye kasa so wa cars eninam mama so ba bia kan be duru bia me sro to aduro ni bi Ashanti region ha de ye mre mo bo ba bia benya bia to fi ba bia be kan bia ubenya bia to na mom se wo cars no kran so eninam bebri na mom wo nkran mu amesro ko okan shi drug lane Kings Walk Heba Tinatec Nanaboache Angel Repass ubenya grow from agyaduro bia to wo ashama ko Ekus Pharmacy and a House of Drugs ubenya bi Widama ubenya bia to Kasho for nyina ko dependable ubenya grow from agyaduro bia to and a Trap of Judah Old Market Kumasi Station wo ubenya grow fine udu tamana Nanaboache Little George ubenya bi and udu Sprinters Scar Heba ubenya grow fine Amasama monko na Heba post office no opposite ubenya grow from agyaduro no and ewo so hu okọ NS Pharmacy ubenya grow from agyaduro bia to achimo danfo nyina ko Chumasi Drugstore ubenya grow from agyaduro no agro do ko odan kwano ubenya grow from agyaduro no ko fobia nyina ko Gabson Pharmacy ko Gabson ho ubenya bi ensawom na Nanaboache saa ubenya bi nkokofo ko Hillside ena anti Akoma ubenya grow from agyaduro no sunyafo monko Kabeba Mose ena Green Light ubenya grow from agyaduro no wo takwa ko Owas ubenya grow from agyaduro no takwa difo ko AA Mensa ubenya grow from agyaduro no wo Cape Coast akoboachi ansa ena pena ubenya grow from agyaduro no ene udru wini ba no obisa Awurade ukobisa Awurade a ubenya grow from agyaduro no wo wa ko 1000 Pharmacy ana Obroni Pharmacy ubenya bi wo tamala misro ko PK Gombila ubenya grow from agyaduro no enam se yedi koko ene friends to Xylem na ye intima ko aduro aye agyaduro sonko obia wo ne resource onya instant resource ene obia di adanse ese na wo ma mfie nan onu grow from agyaduro no ene eba abedane na so ya make obi bia ho da sene ebeto akoma no so je number no emre na so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mako ya chia one wabegafo nyina nya meche bu pi ni adoye a moye a mugusu a moye nya meka obi bia ho dasa ne eba abetua adesua ne so nya me insha papa Dr. Owusu Dr. Grofine na yete ne kan ko pe bi eto edu papa eno aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem chumedi no a na waso egusu a wotie no yanko na amanso emfa yenkodwa so kakra sa na bedwafo so ababerem oba mami Kovi organic tiger nut powder atadwe a wonma hata yam ne kama muhu kama frafra wa bia nim de mani padue bia enuanu na hodo say carbohydrate protein na fat hodo ayemma vitamins A B1 B6 any C nyina ewo manu nto da sani bomodin so bepa bie ana papa wo so de nsuo de na wasa Kovi organic tiger nut powder na de afra no wanom enye sa so akoko na wudi afa bigum enkwan afa bifra na di ebebo papa ama nipadua no blood system no tumi e de afrusa nipa yie ewo nipadua m san so na wa pressure anase sugar level ewo so no beto so kura e de ama wo a wo ya kese abro so apese eso etie no wo no mo behwe anase nuyi behwe na chese bibia koyie e de ama na hye so we de eye e de ma oba penfo na wo a wo makwadanufo eno nti bomodin a so bibia bepe Kovi organic tiger nut powder wo de afra waduane na wadie na mse won mse ma waduane enye wardrobe bito ewo Kumasi Poku Trading Edum Fredimens Herbal Edum Wisdom Amachi Supermarket ewo Tech Junction baby a taxi rank na ewo no Premium Nutritional Limited and Sami Juma enonom 0505408862 0505408862 Ba Herbal Center ashoya o my God mom ewiase nyina age atomo se eba na enkase eni mompemu pa yade eni na yade sa wonu to ase krakra ede ma cancer eye yenkase en ho ni arthritis yade nyina eho na abenya anu aduro ena na
nkode ne adwumade a wono bonti afimpi no ade donkono ena abasobode a wono hwehwe mu atabiri ede ma womom eno nti wa chiri kase no spinal cord no etutuo anasa na no bi wanya kwanhia ewa kyesa wonsa no ehwan wonan no ato afre ho abomode efa ko arthritis yade a wokasa no emu abuse ponkura no a ne nyina no yede bekọ ba herbal center besise ba ne senkasa ne no mpemu yade ene na yade sa ba herbal center ena wonom age abasobode no ede asoa yade awodo etise stroke gono ena fei edam etwe fam yade nyina womo ewa no adoyam cross stomach ulcer ene enemu mreye ya abomode na fa woni echim na womo san so ehwe wanya kwanhia ene awukuro no sabe wono behwesiesie nyina kama ede amam wo fra chichiri ene eba enam se wo eya ya sabe kesie ntino womo baje ede wato ema no mema nyina obi a wono wodo wono masiesie mo kama wo beda amu asomadwe wona waje ayaresa kumasi atonso agogo baby agogo hospital no e wono chire wa ena ba heba center so edi wono adwuma 0244 083482 0244083482 metro chips ewa adwashom bamode so bepe bi nkwada na bi school sa ne de eye metro nkwada na ni je ho papa ede flavors no eye 9 sweet corn chicken peanut butter afei cheese ni nyina so ede papa wo bi a wani beje ho na ebusua ni nyina so obi a enyaje ho na Shannon Swine, say ne bono ada from kra 2 Ghana cedis de obeye bia no 2 Ghana cedis esichire kakra bi ne womo one more artificial ne kala nyoma bi amfrafra enti ya kama pa say de omasi package no hu ya na cha say okwando metro chips wodwahom babadi apa bi nkwada ne de protein ene carbohydrate nyina no ebeboa ema nipadua no atumi akoyie wamo warehouse no ewo kasi mayan cafe kasi Angola Junction eno tiatufo amopandudo mo to ya frem 0244 433388 0244433388 3P garlic mixture eso every P-Wack naturals one market na ba baby eto mu ana fei pharmacy shop bia obenya bi ato wei aya garlic edura wunya ewura supermarket ana se pharmacy shop ahodo bia no a eno ani se wo se wo pe garlic eduro no a chese ewo glass to mu a ehwewa epaye garlic ahyanso de ena wo mo ede ato ho bibia eye 100% ya enfrafro we bia ni so so se garlic nko akroje ena won matwem nsuo no ede ayo we no won man fankaja ensuomfra eno ti pharmacy shop eni baby eto no edro no eye 3P garlic mixture immune booster papa ebo mani padua no ejina brand abere bia yade bebia no na eto ase ede ama pressure yade etisom sugar level no ebra na sekase amro so no ni nyina behwe na so no ede ama de ogu nsuo ntentem ena fe de ogu ensu a wote yi a eye 3P garlic mixture 0248928824 0248928824 tombo afoforo bi wodwa so ni din ede home sweet cereal lego mix wo mo de wheat e money soya beans ena afra ede papa na enye aduane keke eye tombo wa wudi a esa so eti cholesterol so kura e mani padua no ede ne hom na essential nutrients ahodo te say fiber proteins any energy e wo mu a eye ede mani padua no abusuan de wo bi e wo mu obi abetumi adi binam say efiti akwada wanya bosumi sia e kwa kwapem opani a wanyini wo fie honom wo bi a etumi edi be ede anapa breakfast no eno an edi si jaso na abusuan nyina aso obi aso poku trading adum pampa so adum pz ko ebuakwa offense tano so eni atonsu eye home sweet cereal lego mix 0246697358 0246697358 Dawood Herbal Hospital ewonu papa sahweni no enro no eniem bomade ama wonsa enka binam se enu papa aba ni bremu a woda sani bia ehie biem wonum ewo Dawood 360 capsules ena fe Dawood ointment adwuma eye ene se ebotu ye wase ede firi nipadwem ene nto ye obi a osisi tai oya na sasabro ena ye wo yade pa wo ba wo je wo a engia ya ta nonom Dawood 360 capsules eye topa ye ointment no na odi asrasa bia ya no ewonom waposo joint ya wo nyina da ebetu ase ede ama wo pese wutu ya wase ntem papa dia ene topa ye ne ointment no kabom na entu ya na se enfama malaria ya de edra wo bia ja tomo eye Dawood Herbal Mixture wo ba pemfo akwara wonyenya mfinhya dumiensa ena fe wo ba wo makoda no fo entwe ne ho emfa efiri ho ebuso herbal shop ena fe pharmacy shop bia 0244 886437 0244886437
37. Health Alert Clinic. Let's go herbal. Ashaya, one day organic and a herbal product. Akabom etu yadiase. Afra senkwa and a womoji abasobodie ewo ulcer yadie and na yarisa emu enuti abo no mrane se ulcer yadie ne last stop any home. Wo ulcer atewa so pa. Bomodi ase wo de be kwa wo de ne eya ye kurankura. Health Alert wo de be kwa na won ma hwe eto ase kama edi amount. Yadie bia me se e fe se chronic anasa eya kurankuro say chronic diabetes, chronic hypertension ni nyina no. Health Alert ewo mu a wo mo edi to ase na wo de no so eya cholesterol a chese de eduro no de eya fe no bad cholesterol so a wo de be kwa yadie bebre mu a e na wo mo nu papa ewo fidie hwanwaso wo mo de hwe yadie na kira kwa ntempa no na wo no to ase edi amount. Madina ka so apokuase ashaman ene takrade wo mo kra bata no wo be hu on ma kira kwa 0242518893 0242518893. Bell Park just perfect. One more hour toilet rosa eye kama udi si washroom ha ube use pa no afidi eno anye bare ana no so anye memremre bebre eye perfect papa mese wo ye ba so no so na wubunsa unye sika ntopa dia ha ho enam se Bell Park ewo T-Rose kama ma nyina tumi ade siesie ho no so ene di esi washroom ha ye di esiesie ho afa one more ewo paper tissues a eda mo so nkokora enwa na ne de obia efredi a ye de to ye bag mu ye duru kromu a ye de bia pepe ye ne mfifredi nyina kama table napkins no emuodu wote pepe wie na wasa de anu nsuom asa chimu biem na wasan e de pepa enu ti abomoden na to be eton 0551144400 0551144400. Inshallah papa amasaponi atene enkana haya kuma 87.9 FM akuma mu nsem dwumadie no a na wasuguso a wutie na ohwe bi ewo Onua TV, Rabi One TV, Osei Chrome TV na afa Facebook ni YouTube ni TikTok so live no. Pastor Julius Akwaba ma Josu nana Akwaba na Evangelist Akwaba na yebese yeda ahwefo ne atiefo nti yentwe ho mrasema na afa mu mre I've got no back and a boom. Let me make my argument. I'm on class here. When you say my man, what is speaking in favor of anything? Yes, speaking in favor of a man. A dime. A Japanese beer, bear my young Obama. And yet, on any day, I am intenting on your mother. Yawari Yabobra, at the Papa Beer as a Bama Yamo baby, as we discuss over obey. And then none of them didn't. Your boss, and I'm saying no pressure to you. To me, by no normal boss will be a cat plastic. Anna, what you so? T plastic media man call you so near plastic. Till you to buy a film. Till buy a film yet it what it want to quack a bro. Brave booming sa de twa na wo kwa ni say tamo mu 2000 na boy bi e na 2000 ti boy ni ba no pa na mi didi no say me di akpele acho me di bram so hu sa be di bi e na boy ni be di aduane no me ni kwa ba ni kunu fa so ti say boy na didi jam enyi oba na na obi sa mi so wana obe fi adon be fi ami ma ba ko ma o ye aduane ma na mi so boy na ofa na oye adwuma no ona oba ya me didi odi bi no sa kwa be na o se ma ba ko homa be ma fufuro be fie be didi me dia ma fa anya asem ti na di chi o sa ko adwuma be na nyu mi ti o hwe TV ya no se bi me ka asem na wuhuro me ka asem na wuhuro ni sa na se aduane obi ade obi ade aduane nya bi asema mi kan no na be me whisk na me so o ka cha be na se de o ka se ono abo ko homa ma wanu aduane and one ma be ma bi abedi bi uyi na no sen ana no so aduane e den e bi no se ameka so na wuvo e mo hu si mi so sa na adwon be one obuni akasa obuni ama na obekumi kwa so mi throat no enti oni ani no e mi ya na mi so ni sa san ka no yi ni sa no na re me sa ma kwa ba yo pastor yen hwe yen nua ba Selena and afa bana hene my that's I think the sister me pese me born abaso
why smart because our real de be too for us man be man but as I otie no kuma why very smart pa one abrante nhia mu ene one ne kunu one ne tisesi yi wasetena ne ade why ade on to aso sa na beboa no ba de we proactive on yoma bebre ho a eboa abrante ne so beba ntimi bese meka bia for na because say wawo ba na teacher ni nyese we ordinary person na oba no obi na nka ntere se hwe oba ansa na wahwe no obisa no se ohun no yes just last a year say girl you say be 7 years na onin hye oba so na 7 previous wawo ba obi a we teacher ni wunim emfaso dia e was education so na wuja oba se 7 previous oyonko bema na enhwe no ma wa na opese o kire sen enti menim dia abrantie na dwene eye na aza ofre no so no sabio wabafom wa anya akasesem senti wutimi se wono anka se wo se wayamfom so me na sa ma na mpe wo yamfom so no wagye atum se dia me ye na ma nye ni yie sa wututum se ma ya no wasem kana enye den na obi wo wayamfom so 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 sa me ma na betri so yete se dia asa dia waye no onye hwe bara abrantie ye ne nkomodie mu wutimi se wabafom na me ye hwe se wafom nti na wabafom nti so obeba ma ye manimra Tuesday no na ye nhwe kwa de befa so obehwe ne ba because so obehwe ne ba chance obema obi ahwe ne ba ma na daache waba begina so oba begina e ba side o how bebri beba na oba ye behu bebi a susuade bode hono e befa mako abna oba yi abna aye nuoma bi ama obi o Facebook o say oba say ye bi na mpe na so oba wo bebu ne kwase se ye bi na mope efise enya nafom unsa be me wode ne ho be hye na brabo ni mu a ne wayi ne ho afirim o ha woni ne kunukura wo ha ebe wo se nya wo dia na wayi wo ho afirim o ha na wasa de wo ho baba be hyemu na wasa baba be ka kire wo mu enti die o ye no o sese wo beba dia e mani mu ne kwase because say wo o ka ni bre aboa no oba be ka wo no se nani abrinti na waduru ha no enti mesere no obeba omra meka bibia ebeto na koma so a mema na koma ato ne yem na amana meye bibia ma meka se abna anye emuade enti se de wasi aya ama no o ma ye nko wie na wo montena asomdwiem okay yo na yegusua ma comment efa ene abna ye kanse Selena ena fe banahene ya ye frɛ no so beba bna dane ho na ansa na ye betoa eno so no banahene so beba Tuesday nti ye betoa so na Pastor Julius yemfa seda rempem wasi edu enfama ya hwefo ne yetefo ewo mu se yen fancy de yenwie ni nyina de but na ya presentation na hu se yenya 1 billion no ya dia ma wono na kakra kra so aba kire ya ye be yi ni sesi ade aka omo ho no de na wo se ye de aseda de ma wo na nsa na ye be to aso no wada roma wo mo boa wo mo pepa so wo mbesen aboa no me pa che wo be bom pa ye de ama wo no ansa obu wa na dadwene wo haw ne amane bi woni so wo bom pa ye guska ne so ansa wo sende ye mo mpa ye se nyame be ye o ma bisade ama wo no wa kanu ebebe erade wa kanu ebebe erade akase obe shiraye obe shiraye mamaye shira yada wase ohene yada wase ema wo mai yada wase woni waye ora ye bom pa de tiefo ne ahwefo nyina hyewonsa yada wase ya ne nti yada wase ne se wo ma wo ahode ne wo pese onfanya do ye mo nipa nyi nipa nkwa tini yada wase ye bom pa ye se okra bia woti akoma mu nsem akoma fm dwumadi ye di wo ha na wonya wo pese obeboa Priscilla ama yaye ne ti operation ama na nyankwa tenase yenso ye bom pa se urade ensire biara wode ma wona eye adoye na urade mfa nkame won amen sempo o how bi etesa ekọ wo mo so a ma won fa adoye a waye enka wo mo hawo mu wo Yesu die mo ye bom pa ye se epoye atoye etifini anafo se biribi boni bi ebe bosa soroche hie won kra
omakra ona busua kra awurade adoya omaye wo dwumadi nsunti nyame tagu wo Yesu di mo yebo mpa ese awurade fe nhyira onsan wo adwuma nhyira ona wawie mu nhyira omma nhyiragu wonso wo Yesu di mo sanse wakasa de oye mubroni adoye no wo de fam wo awurade na ebere bi beba obetua so ka yebo mpa ese yiwo mai fi musu ne esan mu empo ne no ti ye na eka na koma se enne ono so beye bi ede aboa presla anase na wotwe anamosumi anampo enne di ya nimi obi biara obehwe video yi obehwe adoye ayaye ne bosumi na obekasa o metese akoma mu nsemfo na mo ya adoye ede ama presla na ode akoye operation ene menso medi ye ni no ewurade san ni pa no sa adwini mpo bari tirimo a hwie wi sire fagu no so mpa ye ne se emu bibia nu hu da enkasa me ye adoye wo dwumadi no so no amane na atome ohawi na atome nemum ma wonfa sede ne gie mra sede ebilimo dikan ede adanse aba se ye adoye no ne ewurade ayama ye ne ewurade ye ma wo mai saa na nhye wo din kunkun ne onyam ye bom pa ye se akola yi elko na different free banyina mu ye bese ye behie biem no na o mai adoye a o mo ye enye kwanti ne ye di adanse se presla opoko ne ho atona operation no aya so dwie yara wase yensenchene o mai abrabo mu e Yesu di mu amen okay na wonu mase ekya Marco de ye pesa ye ka hye ye tiefo ye ahwefo printi eni atoye omo ayehwe ye omo etie ye omo ni bie ebi kura nya wo pepa se 50 pesos ne wo me ho enti at that moment no memfa mmra eno na nyankopon kura ni so ye akoma wo de eba ye no enti nyame nhyira wo bibia de yebetumi akase boto bia sika wei ebi free mu baaye ebebo aye no enyi ni panyina na kasa ebi mu ba o ebi wo ho mu bia o mo no ebi ma nenso ye bie ya no a ye tiefo adofo ya hwefo adofo na omo ba eba abebo aye ye fe erade nhyira mu onye mo kese akoma pa odo amada na di a kire ye no ye fe dodo nyame nhyira mu muntie ye da bia sa na munya ya dom ye de ba na manso ye mu aye ne hwan si ye ba na ma mehwe ye ya aye ne hwan ye fe nyame nhyira mu no hyema na mu ne mo hwiri bia erade nhyema na mu de mo hwiri free mabrabo mo erade nhyema na mu e wo Yesu di mu amen evangelist amen we aka me Dorcas Bible mu na doye saade ne bankwam de yes erade ne se ade a atiefo ne arefo ayi de oda ketempa so de ne bibi da ketempa so de ono ana ho de asa se nyame asem ye no kore dia which of course ye no kore se Dorcas adoye de ne bankwam a erade mfa sankrofo imrankwam amen enam de wo ma yi nti sabo free free ha kona serie o de serie na pie o zu na bai o ya fa se woni ma ni papa na sam to tiefo ne ahwefo aso na mo gira se awofo na mo se mo nyim fa nkọ na mo fa nkọ yes ade nyame a wo hira no o hira wo amen mo djuma nkọ so amen mo fie serie hye wo ma amen seri da so asa yes lerade se free lady koi erade man da so mra obi afi wadwuma nyani da so fi se wo de serie hye obi ano erade hira amen ma ko nsu nyame hira no nhyira manso no nhyira yenso fi se bebu a ekosia ya na ede ya na ede but adwimpa ne akoma pa ikura wo na ade bia wura yemunti erade nko so nhyira na nya nipa ho tema sa na nyame bema ofi asere amen na na yere me pa cho on so for aseda da bi for aseda ne bra ketu abi kra ye hia ya ga ke kan ni na ye dia kan se asedanko a ai asedanko na ye dey ma wo ye ka se ba bi obu yi scan free bia nyame hye ho mama ma omo ena nye hankwa bibia ombehu se ye saade we obabi ano omo nkoso ano mo ye de hia ne so obebo mpa ye guso ejide na mo na wotu nyame so be hye wana mu de wo ya ma obi no nyame hye ye nya amen nyame hye ye nyina mpa oba pa mama mu ahawie ye nua okay na from to say okay Richmond about center we de boko eja ma ba na mfa nhye ma mso mfa bi mfa me ho wan na no kwasem ba na ka na mo banka mbebo
bomu anke bobo bi which was here catch tie for the of when as last Wednesday na holiday na ye twema betna Tuesday tie ye be manage ne kakra krasa na ose ode akuafo nku ene akuafo seminar ena aba edwaso asemina no eboa ayi hunamani sansan bia fiti uti so ekosi una so nti wo ho na eyam etototo ba ho anase wankasa na ebi dida ho a mansanka akuafo semina pimples ene wo wanim ma wanim no enye fe dark spot bi tuetuetua ho uhunamane uyi wabodwesa na ensa bia ba begu ho ekwa na aba entimi ntu ase eda bia no abodwese ho ayep kesene ne sa medi Richmond Herbal Center say yan kancho say wada Roma ubehia akuafo herbal soap no na wo de tusa ensan nini no abetuatua wabodwase no anase say eye akra ene da okwa achi anase wuyi na bibi etua wati kwasa no a wo ho abeka say ehye wo ho abeka say eba entimi ntuase Richmond say yan kancho say samena ba akopa eje adwuma soronko a eyi nkonya atete ne ye frɛ no miracle soap na ene wafa ne ntuma perfect no de akuafo heba soap no eno na beboa wo atu saa haw no ase ede ama wo de oworedie mu a ekeka no na no sɛ yensuo bibia bam midwaye mi hu enam sɛ ei na saa na ho keka no ete sɛ bi no so a wo hunu udwaye anu afa afen na de ato honam so Richmond se men kan cho sɛ akuafo seminar ene betu saa ho keka no afri wo so de ensani ni bi agu ne to ase titu ne anuanom ma no sanda well na ya ehye yen ahuhuro bi ne nneoma bi nti da bia na srem honom saa no enye fe na fe ensan bi we besi honom a na ekọ wo ho anasa apan na bi da bia no na wo ha ewo to ho menka friend is a Richmond say enka cho say wadaro ma bra na beto akuafo heba soap no bi na eyi saa haw ne amane ni nyina emfri ni padua no so se de be ya wo wedie no ebeda so evisa wedie makase ensre ntu kwan odie ne yakesene ne basasa na o pound to na atwa wa mu a enye fe evisa be hu African and Ghana map na ese ekro bi dida ho na ani hwane anase etretre na baisa na chese eduachi ni nyina anase o wedie ba bia boso akuafo heba soap no ene bedi usaka ginemu no enti Richmond so wadaroma samna etu saa haw na se no ye frɛ na akuafo heba soap se wo wonkra eyam wom ho kakarewre saa enwemua bia rerewe wom amom honam no aye riche dark spot bi tuetuetuetu om ho eno anko eno so a wo hunu dia wo ye no Richmond say fa akuafo heba soap no fa dware wom na fa bi ye saa de na aye omunimu na entu ase na redie no e wo se eye kama na ye fresh na wo bite mu say yes redie e na ekro no entena ho ma redie no enye richi saa se enkabone e wo ho ura ba bi na sabia son wa moto mu no aye bibi bibia wo ho saa na ajejeje nkofo da mu ba na obi adwane a samna yedi tu hunam kankan ase no eye akuafo heba soap Richmond se men kancho say beje bi na emoa o na nyi fifre ni free ni padua no obo ye adwumaden ni sisi no eye ne ya otena se entena oje ne ho anye Richmond say se wodwa wie na o beda fa bibo ensom sasasem fa ehuro ni bi eye ye osisi na chi ho no saa no na sisi ni entimi nyina brand fisi ebe kwa ye beba ebe tena se nyina no eye sisi na de owo severe menstrual disorders ne so enkai se akuafo eba soap no odi bi bebo nso maposa ne nsem na odi aye na ya sene sa kopem bra boso me ne beso eba sa wonte yaw bia entena ma sa yaw we no empra ni padua no ewa bra akuafo eba soap a etu hunamani nsansan ma rede toso no ewo ho ye no firi ho ani aba akuafo nku yese eyaw bia edidi ni padua nim esoso waposo say yes asabro say ya soba say ya honam ya so achibramu na ya oya anase udwonku uchepe baby bia yaw no wote say me honam ha ya me ya no akuafo nku ne de sasra so abusua de owa asorobene etipayete ne so na ohunamane no Richmond semen kan cho say etire ne dwaw sa na usi utase ne wani ye gu foma tina baby fa akon na fa akuafo nku ni bisasra so na jojo ho a obonsase medu achi no saa yaw ni nyina no na etu ase edi ama Richmond se enkan cho se entena ma honhunu bi ehonhunu ni padua no ewo abra akuafo nku ewo honom enti wona asasabro tichi won so ya ma me no panimfo no awo bebai
was me don't pay mu me na ne kotodwe no or the bandage achechere fi say yaw no ayesronko rich was me kan cho say sa haw ni nyina no eye akuafo nku eno na ye number 1 eda enku bia mu aye de to hunam yaw ase dia friend herbal ointment no me pacho say akuafo nku enku bia ni wo bia mu enti ya nanom akuafo no omo pepa kwa no matu agusu a wankasa ebe ye wanwa fi say onim se kuadwuma edene ogina ne sisi so bonko fie saa edua banche abreye ne ete ha bia di enti so wantimi anko adwuma na na kyese ekua no eya atosini na se obenya hoden brane sanani no mpembe ye dene amo atimi akono kyiso yusu akuafo nku eno na rich mo akanfo de ama omo eno ti ne efe na akuafo nku ni ntimi so baabi bia wo bia no ma wonsanka saa akuafo nku yi bi ene ne samina safasiesie ofie safa honamani nsa safa so yaw no eye nyoma mienu yi ene yedi tu ase rich mo se enka ncho se baabi bia bebo awura eye herbal shops anasa chemical shops no okwa wo so pe akuafo herbal soap anase akuafo nku kabom na to ni mienu nyina bi ebetumi kura to bi chefi se emergency beba no ebia na bi ni nchen na afa wuhia bi entena ma we de ensei we de ye bo ho ban entena ma sisie no enya oya awa bra akuafo nku ni ne semina wo ho ema wo poso no bu anensa ososi kan mu a ontimi nko na fi se na aposo nsanso ano asensene rich mo se enka ncho se eye akuafo nku ene ye di etu ase enti ye kanfo de ma wo se efie bia no ehia bi emo asa kwan ne so na afa wonam no ani enyefe rich mo se yen kan cho so pe bi ato a ura herbal shop bia ma onsabeka bi na akọ crisis the answer so a eye older ponche kakra ho no onsabeka bi wo se takrade na afa so so pa asem ni mu chiremu pe bi ato aton a rich mo se wadaro my friend was 0249 186 845 0249 186 845 and that's 0546 840 846 0546 840 846 o fe ye number ya Richmond bejo so enchemu bia no ode bema by kai hunu se hunam ya waduro kese ba akono ye frɛ na kuafo nku ena samena ya wedi awie esiesie no so ye frɛ na kuafo semina sene so na akodwoma wa pe bia to ye de besia se na dasene ya beto atiefo nyina so mako nyame enhiramu so papa nuaba ahaya Akoma 87.9 FM channel so wie Emma me say Josie fashion adawromanti ena ma metre ha se kwaterekwa na emom no matumi anya tambi ede akata me adeja so no na Josie fashion ewo Kumase ha bom so woni meet me the sports no edition anymore say we ya wedding engagement or dinner wear outdooring obi invite to program baby a wuko bia Friday wear no office wear no o man entade no hye so say ene sikasam ho aye din yi wonkoto material entuma bi lace bi na obi nkotwitwa ensei no Fako Josie fashion abrochimemu na our regions no baby a wo bia no ma Josie empempam woniema ema oni na ne so befa no na ho matrofo no na wo de wo style no was up no anase wa frɛ no wo de measurement ama no de akanyina no Josie ebe ne sa pepepa pempam na fe ye de abro baby a wo bia fe Josie fashion anase was up no it was 0243 433 465 0243 433 465 0243 433 465 na Josie fashion ebejo so abrochiro baby o ufre Josie opepem pamoniema unse mechatade bi na ye ofa kriahye bi ye ofa utwa send Josie obepem bi ama 0243 433 465 sanso ena wi shize ena aye me makeup scammer na fe wa ma me rig so ede ashe shize ewo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil no ene di enhwe ne mu Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ene di enhwe mo rig bi a upe bi ya no Shannon so say she's ebeye ede abra wo de wo huna na watwa na de wo say she's me penwi we bi me pe ma konwi bi pe ho wanwi bi she's ebeye na kama na fe wo de amount bomodia na efre she's sisia e was 0249 155 776 0249 155 776 na 0249 155 she's ebeye bi ede ama papa obeti wonte ho kakra ensa na ama ato aso yemi abai in fact why are they Selena why are they oye okura Abigail Sunsu
say they be out taking initiative and ba say bema ya wanya mi won so nu papa so yiru ye pa wanya obanya nsafo na ye to nkrama ye nua no so obeba ye be sraw teacher ni de nye obi na be kyerɛw se ekom do na fa aduane hye wonu ebi a wanyina du na wo kyerɛ nkrofo ma de minima de kro ade kyerɛ nkwala no aha tinya nna ne ye be kyerɛw se hwa wo ba na otototo ayampia da bi yampanisa oso baba ye jade amaw nyame yadoma e benade be hwani so se benada ye be hwani nim omra na fe omienu ntrase ne yenhwe ebi amfom so ni free yemfa yie nto de da right insham nyame insham so ama mommy yankwe ya kwani what scientific clinic and diagnostic services aware fo awie mutie ye na wo hwan ye den dia mamo awade ne de nyame de adomo na enso de abema awade no anigye no asipie na sita no ma ya bomode akọ doctor honam se hono wono boa pa ma wafo nya ba eto wo na so we ya ba na so awode na no na ye mre no ntinyinsen to mu ana asene kwa doctor no wo hwesiesie ma awode eno tie fa ne womb repairer ba ma so awotadua mu aye mre wontime nworo nche ana sa wode no kwa de wo shop no hia na ehia kaketo bia penis repairer doctor no behwe no asiesie o kama ma mayo no edimo yade a ehu yetidia na ye mu ahye te se liver any kidney yade ahodo cancer cases akasie nyina ene ho no bia akwaje apotem ho no fidie nwanwaso ene wo mudi edidwuma wo mba ye scanner ye lab afeso kura nam se wo no ye scientist abre bia wo mu sua de ntino yade ne se de tie bia no kwa na yaresa no simple kura wo ni what scientific clinic and diagnostic services one more akwabie enkrabatani bi ewon kran eno nti ya hye nso se efri ya wode bia edekopɛ memreda anapa no nso ne fa ekopɛ manwumre no nsia dr penina nkasa ewon kran na enkrafo mbehwe na kira kwan ewo circle fotorama ebengo filling station ya ne ns chemist edi animhwe wo kwa me de number beto dwa ya di nka fre dr ansa na wakom atonsu monako junction dr ene adansi rural bank no ena edi animhwe ya fre no ewo 0244087687 0244087687 wo fra dr penina nkasa ena oje oso if labor pad wo ba wo time aso ene oba nyame ahwe wasundwe oba time no eye pad ade siesie ho no ena me kamfo de achew ne din eye if labor pad eguma hodo mienu Wanum ewo Eve plus and a fe Eve normal and unto time was shown what or when you mean a cow padia shall show say Eve labor pad and under qua washroom 100% organic and until about you swear and coffee infections beer and for emerald abrebia no I rese edamoton so nane bono edda from 0244310620 0244310620 Eve product and a day at the papa wanum ede aba edwa ehwo na rock care clinic nso ewo hoi die na chese yade ahodo bebre no ano ye so ano kra rock care clinic ede packum capsules eba na no da mmema dodo na enne won mema yon edi mu ne mra ne wasemisu ni o enti be ma mema yon ewo form won bomodem na wonsa encounter die wo mu kro ya na de genicure 442 eba achi sa ede pu eno ane ma no ede to ase ahemfie no achi ede de nkuma kama ven capsules VENE eno so wo de be kan wan de prostate sensem wo de ogunsuo ntam wo mo ede swa na ka kira wo mo de aba na anu ye di ede medfagen capsules eno na eboa ma moja ede afurusane ewo nipaduam de na poso etai ne ya de okode na so na dwa wontimi na arthritis ya de wo bia na dwuma edin bia wadrom eye medfagen capsules eno so ne ma ne no wonom se akokora ene abrewa eko jogging rocker ewo kuma se alaba abu station wo mo ene opani siko house no ena edi enhwem 0244183230 0244183230 Elder Dominic Kwabena J eye nyamesuro ni pa wa be pie mu awie yebre mu a wo boa e ma de hia kobu bra e wa monone enne munya japade e wo man Ghana mom eno nti na no bi wudi sika be si abusua pani so watwi wadi wo sa de bi ba wa faase wo de aye dressing akese ma chesa wo bre nyina e ya kwa papa ne se sika bi a wo e wa monone na pesa wudi nya asase ana sa wudi nya japade e wo
Ghana hanom fabra besine so di free se woje asase ato watwa blocks aguso apeja edan se de wo pese hotel na pese wusi edan bia pese okukurusi wonom wono ambehwe aye bibia kama wakuri so awoya na fanfan e de amam ensase de ba bia eye kama pa enti se wo pa asase e wo lake pram so ekwan no so abrankese abontem edwoso onwe edwoso dwunase trade tabuom ngomase ne apromase e ho nyina papa no e won sase asase yantam bia pese wotonom e oda se bomodia e friend e bi da kwa kama wa wo pa bie e de filling station e beboa 0277744489 0277744489 Zahara no papa Zahara Misha Zahara G capsules and a face Zahara Man capsules dia wamodi to malaria seno ye friend Hindi herbal mixture etu yo bia malaria ya de achapa wo so wo de treat a boshumi bia obi treat malaria wedro Hindi herbal mixture typhoid and diabetes edre and ameko so akamfo e de acho Zahara Man capsules ebe boa ma be ma wagina wona so anapa mienu anwumere mienu didi wi abogu so na mema yo enimu afei infections ye be treat na ye to ase krakra de a Zahara mixture and Zahara G capsules ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo fa topa ye ne mimi nsuo no kama infections ni nyina away 0246348334 0246348334 ye kwaso ye hawo nyina no ewo na na ye bi na kache ehwo de spiritual problem se de tie biada ma me ne be hwe no a breki apam bia ye di abrabo nya no na wo so atimi ade hom elo nti wo abrabo mo mese kukuru na wo de ahwe ho wo tare na wai wo ku ani na wo ba wachi edi nchinhia saa bomade akọ na ye bi enchen spiritual marriage eno nti wo de awade en he wo kwada bia wo na so ye wife material 5000 years kura no na ye ni so hono ma me ne se brai na won hwenso no kama enfama ye ka ne se ebia na generational cases wa hono I want to aso no e na che se edi munya sa no a obebre kiri nyina ama won so wade ho utu kwan na apese bibia ye pasho efama wa fo ni kire mu e wa guna saman na ye bi junction wo hwe nim kwan se bra na hohom ya se wo mo ho ban 0243134535 0243134535 Akoma FM party wasanabo soma relax calm down put your ass down ye bedi fufu wasanabo soma da etoso enai e free etima mi mpacho mary yami ensha papa ama se wasapon enetene nkano say e be kwa homa ne so na fe ye de braka me etie for ye no ma twetwe enkomo kakra enti wadwenkyira e wo ho ene say 0322498035 0322498036 we doing baby free. Yes. Okay, solo yanko. That's it. I know you the other shit. But I'm saying you can shame the team. You could have said it for your man. I'm my mother. It's a man who has been no, of course, I don't know why you're not saying about that. Well, you know, because I said that you never know the country. When you could have my brother. So I'm not going to be on the country. I don't know. Okay, me that's papa 0322498035 0322498036 0322498037 within baby free. Mama. Bemena. I got you are the na kaka mwaka nse ele asemdaishe ya anafunbeka ni sebani Kafra Kojo network in ni muaye nekra 0322498035 0322498036 odini baby free. Mira so a champion brofen kwamo highway kwenye kugusa wajina yuwai usu wajina baby wajina nebuwa beshe ye jina ukura na wakati no wapa kwata subia ubiabe chada mbakuntela na yao wami ukeni sisa naina ano banana omo amsada mcha omo pa emishina omo na oba kui ye besile
enwa no so wo de wa shembo so ba branda de branda me se no wo mo na che wo be di no bo se so wa ma na ma fa kwata ba ade abubu ya ba be faw me be obi ya ba be faw ba so eni me bi a wo so oba go so ene yakupon hira mo adoya na mo so ma mu nya ba me ya saka no yakupon won to go so to mu so wo so do shiri hwi mu so why Bakramo. Name Ensha Papa 0322498035 0322498036 0322498037. Dia can you say so a problem how be our baby na also what to try na ma ye wo kuma say askwa ye ne mo no na edi enhwe ne munti oba na wo from kwane na say wo free producer was 0203933582 0203933582 obajo so me the other line be ka ho ama we di ni ba bia free mama the lempic mama the bia makase mama na tene ba wo na se wo on se na ti wo ko ma ko ye na etrebe ni bia na se akwani sisia wo be se ni kwa no tin be wo anga se fa kana be ni ni ba no wo obo ahwa se na wo de ba enti ene di na be bia emi ke so ta akwani be ni ti wo cha bia ni bi na oba nso ni bi ememe bi suna ya ewo mo mama eya nka sento mo omunya ifadie na omo taye no igo inu obi akọ oba no kwa so banya de so ibe wa na because so akwana da be ya tin de ibe yo no mama yo ka ye tre ma no omla in future bi to yo fa la kwa no ni na me ko de bi na me je e ma o nde mi e so ma so ko to pa wa to ni pa o kwa so la bana ma makra that's kwajo we didn't baby africa mama is the best mommy the my son is the best no that's it mama I move on you know I want to be on can come over e bi no ya ka na ka bi sia de bia me bo mary ko sia de okay thank you the moon comment and na mama ni so you okay well akosia de maso na me ko me so no so we ni na me me aya na benchi ya na siro o ko pa baba ya so bi bi I ready to see na o bi baba na o ni si share we bi ta ya o ko na wo she o ko na so so ta no me she ba na o bla no mo so me so pa we ko wen di na yo mbe ga ni ko isi esre aya na be ma ba se bi no ebi ni ko na wo bo ho mo bi ani ehu sa ba yo agini se oba na se wo akla ni woni nti ya na mo mi na se wa no o ma o me ma ye no out of them iti esre wo mo o mi na de nkala ni be wi asia o mo nsan nkala ni bi ansa wa apply so bi mami amin ko ne bi mo bi ni na mi ye ni inshallah papa we didn't baby free ni aba ko sia papa bi ofa kwata papa ni aba ma so wa santeman pon ko fi ase no takot ni aba ma me mo no abegafo nyina ma me mo wa ba so papa na me fa kunye tu na me ntia isi nya correct ni cha pon blocking ame ntia ne pa ko de ko conservancy ko ame ntia ne pa eno na be bia wo bia ma me to cha kete ma pa ni aba da bia ye ka ifri se o stati du me bi e mem ma se mo aba so bebrebe eti ni aba da bia me ka se na wo be wo ba wan hwere na o pese wan na ehwe wo ba no na wo be ni ni ye fa tu go ka cho se bia me banye me ba na ekoyi me ba na machine awo ekoyi wan na ehwe ni ma ne kasa so inteti mi oro me binum kanye to mu de mu ba ka te video to mu ye pe mo ni ngwati o wo ye wa sedi akobi mfa metra ko ma fm wo ni TV wa go nti wo tego TV na ye mu woni mu asidadi wo ye wa sedi obi ama me kika sebi ensem bi ankyerɛ inteti mi oro me ma wo mu nye wo ma sedi na wo mu ye de omo ma me ma eni mo gu ase papa me da mi ya ba ko te papa me inshallah fakwata we didn't baby free no ma ko good afternoon Pacha mkasasi ajisa sana chas. Okay, chas yanko. Nko sababu wewe bado na disasa. Eya na mimi na bia sometimes nikaipa program ni bi mo fe na juma nye na wachero. Ba no chero so bia ubi ma na bia ya sabi ya uja dia ni didawo.
the be on fa common na oh yeah na sa de we no akosa na me na to da me ka if you are ide but I'm sure that government agencies na ya na o mayi o mu na du ba dia fa kese na no o se dem ko programs we buy and I solve some problems bi pa nka some hard you o dia waju ana say be kese ni pa o ba ni be twakwa be o be ko ni akoya asem no troka ya ka se e ma to go ma ko dia 20 cedis e ko be ma na fanko e ka so ba ni ga dia e de enko ho ntibu o na se be ma na fa no ho no wadi no namo and in fact c'est pas ça m'a dit on ba ari Marcos I was sebra do be papa ki so so obemba dia ye twa na mo che be twa maku we de yesre ye na fa de no de ba ya na ni so we ya be de monati from tell me mo sa de no e che o mo hwe ni because ha dun akwa be di be de to be de mo di ni ka hu sa akwa na yi e de mo to na because ma de bre ada ma de bre pa ta we no be a che I anche ti mi so be ba de ye so che ya no ba ba na je ti na no asemu ya e ya de ka che no Yehobi ayebeka kire no aha ya akoma 87.9 FM aha na yede akoma mu nsem dwumadi ni nyina ebesi ene ebnadai yado wase sawoje bresha ye na afi wosan etie yen nyame ya adomu a okina eye midweek ebesan de akoma mu nsem dwumadi no abremu bio midin edemako sabrede ebusia penny samia champon ene ne sports team etos Akoma e dansi na ye timi diatina oge